Egar baş bixêr hatin em bi programekê nû de çarnê li hev rane. Babeta programa me ya îşev ev e netewekperweriyekî çawa dikare civaka Kurd li hev bigire. Gel ku were bîra temaşevana di programê çûyîn de me hinek netewekperweriya nirxandibûn. Yek ji wan me gotibû ku netewekperweriya terîtoryal ku li ser wek bermayê împaratoriya li ser coğrafya îdaretî siyasî dara dixe û ev terîtorya gelek cara di nava xwe de millet û ekaliyetên dinê dihewîne. Di vê babetê de me du tespît kiribûn. Me gotibûn ku her çi qas vana wek netewekperweriyekî terîtoryal binav dikin û bi hinek akademîsyen jî ya dibin netewekperweriya sivîk ya jî siyasî ya jî sivîl lê cardinê her dewletê ku hatine avakirin li ser dendikekî neteweyî ava bûne. Yani kültûrekî û neteweyekî ji vê avabûnê re biye esas. Loma jî ew netewekterîtoryal salan tê binavkirin jî cardinê ev dewletê ku li ser vê coğrafya hatine form dayîn ew cardinê bi navê neteweyekî têne binavkirin. Ew dendika neteweyî ku biye bingehê vê avayî ew dengê xwe, zimanê xwe, navê xwe jî vê dewleta neteweyî daniye. Wekî dinê me tespîtekî dinê jî kirbû. Me gotibû ku her çi qas vana bi navê homojenîzîbûnê ku ew ê civatê bîne kêleka hev ew ê civakekî nû însanî nû ava bikin lê cardinê ev ser neketin van dewletên terîtoryal nasnameyekî hevbeş pêk nanî vücudê. Wek nmûne me gotibû ku li Brîtanyayê şedî heftê pêncê îskoçî xwe wek Brîtanî nabînin. Her wisa İspanyayê me basa Katalanya û basa Baska kirbû. Me li Belçîkayê basa Flaman û basa Valona kirbû. Xulasa me ev bû ku ev armanca dewletê terîtoryal pêk natin ji bo ku nasnamekî hevbeş nanîn vücudê. Du nimûnê dinê hene. Yek jê Fransayê ku ew jî bi ser nekir. Pirsa Korsîka çareser nekir. Korsîkî îro jî xwe Fransî nabînin. Li Tirkiye dewletekî nû ava bû 1923 da xwestin milletekî ava bikin li ser kültûr û esasê kültûr û zimanê Tirkî lê Kurd natin daxwetandin. Pirsa Kurdî çareser nebû û Kurd îro qadane xwe wek Türk nabînin ji nasnama xwe neteweyî de xwedî derketin. Me van her du tespîtan kiribû. Çareserî jî me gotibû ku civaka Kurd sosyolojikî wî yê cuda heye, pir ziman, pir zarava, pir ekaliyet hene, pir mezheb hene, pir dîn hene. Loma jî em divê çawa vê civakê li hev bigirin. Ku Kurd sibê ro bin desthilatdar divê netewekperweriyekî çawa formüle bikin, di siyaseta xwe pêk bînin da ku vê civatê li hev bigirin. Babeta me ya îşev ev e. Em ê vê pirsê binirxînin. Hevalno wekî dinê û dizanin bi münasebeta roja zimanê dayîkê yê dunê li Kurdistanê jî hereket aktivîtetekê nû dest pê ket. Dest pê kir platforma zimanê Kurdî û tora çand û zimanê Kurdî bi hev re beyanekî derxistin û hereketî hîldar xistin da ku bi milyonek îmza bîn vücudê pêk bînin û van îmzaya jî
هم رای گشتی را آشکار بکن و هم جی بدن رای داره دولت ترک و هنک دزگهین تکلی دار. دوی نقطه دا مخابن پروسه خوش نامشه تشتی کاتیه گوتن حتی اینها لدور 6000 امضا اونلاین هاتی جواندن PKK gelek guman hene ku Kurdên derve PKK'yê hewil din van imza bidin ki leka hev bicivînin lê mixabin PKK'yê min nadin bi proseyê divê ku ev were destnîşan kirin û hem platforma zimanê Kurdî hem jî tora çand û zimanê Kurdî divê ku ji biryarê xwe re xwedî derê û ji van hêzên siyasî têkildar ra meselê aşkara bikin da ku herkes tenga xwe da mil bide vê hereketê. Lomacî em ê her ava em ê pirsa ew ê jî pirsa têkiliyê navsame û ziman jî em ê bi vê wesîlê münaqeşe bikin. Babeta me ya didiya jî pirsa zimanê Kurdî ye. Du mêvanê min ê hêja hene kek Bayram Ayaz û kek mamoste Yaşar Ebîslamoglu hûn her du jî bi xêr hatin. Xusûsî nemezin parî dirêj kir em bixwast hem behsa programê çûyîn bikim hem jî behsa giringiya vê hereketa zimanê Kurdî bikim. Mamoste Yaşar pirsa mina yekem cenabê te ye. Ew Kurd em dizanin milletekî bêdewlet e û Kurd îro bi rêketine doza desthilatdariyê dikin. Em dizanin ku îdeolojiya proja desthilatdariyê netewekperwerî ye. Gelo li gor te ev netewekperweriya Kurdî divê çawa be. Mirov kare bêje ku netewekperweriya Kurdî ji bo ku ne ya dewleta ye ev netewekperwerî sivîl e. Divê gotinê me ev kare çi bêje? Yani cenabê te kare bî tişî me ra binirxîne û îzah bike. Belê. Gotina sivîl gelek aliyê vî henin tên şîrove kirin. Yani ez ciyê sivîl de carna yani wargeha sosyal yani wargeha sosyal dibêjim yani wargeha cemawerî. Yani sivîl mebest ew e ku ne a devletê ne a devletê ne a devletê ne a taybetî askeriyê evkê lê komelge yani civakî sosyal. Ev instrumentê ku karibin desthilatdariya xwe bi zorê li ser însanê dinê jî ferz bikin tune. Xwe dîvan instrumentan ye. Çünkü devlet awan tune. Belê veka subje veka kirdeya siyasî îradî nikare elbet bi zorî veka ku devletan dikarin bi mekanîzmayên devletê bi perwerdeyê bi askeriyeyê bi dem û dezgehên din ya îdeolojîk dikarin zordariyê bikin lê divê em ji bîr nekin ku komel jî veka ku kontrola komel kontrola sosyal de alî ji aliyê xwe ve fonksiyona vî sosyalîze kirinê hene heye. Yani ew nayê vê wateyê ku em bêjin dema ku nasnameyek, kulturek, prosesek bi navend sosyal e ew nikare grupên biçûk bixe em bêjin bi tesîra xwe di nava vê prosesê. Lê bêguman ez pir cara vî ferqê veka ferqa medeniyeta Kurdan û ferqa medeniyeta Tirkan ev dikim. Di nav Tirka da her tiş navend devletî ye. Hatta navend ordî ye, askerî ye. Yani askerî navenda devletbûnê ye jî. Türk medeniyeta xwe bi vî awayî çêkirine. Ya Kurdan navend sosyal e. Yani Türk dibe milletê ordî, ordû millet. Aynen. Sloganekî wan e. Belê. Yani gava ku tişt navend sosyal ve birastî di navbera her duya da du medeniyetin yani veka bêjî kalite ji hev cudabûnê heye. Yani em dikarin bêjin ku tiştên kulturî, tiştên
وەکە تدید هانی جبوکو تیزانین وکا اسیاپی د مارکسیزم د اکو دگوتن یعنی دولت سیاست حقوق ناسنامه کلتور همو جبن وتین یعنی وکا ج سوسیالتین ام دکارن بیجن میگدانا سمبولا متافورا ویا وکا کو یونانا کونار دا آگورا دبیجن د او کداجی میگدانن مثلا باجارن کردادا د دم خدا حتی د دم بگیتی کردانده ملت کم دبن پرسکریکن پروبلمن روزانه یان جیانا خا چاره سر دکن به هورا باجارنده مثلا باجار بیتسی از زانه موسابویه یعنی مثلا اف چیه او ناوند سوسیال بونه اره کاراکترک تایبتی یا نتوابونا کرد یا سیویل بونه ده سوسیولوژیا بیدایه که سالم اگر ازناته هبه امتکارین به پرسیب پشتیسه به او بکن بردوان بکن گریدایی به برنامه بری از خازم تشتکی او بکم تشتکی بکم اگر سبرته هبه ما قالك برنامج بريده بحثا يعني تجاه نتوى بربرية تريتوريال شوا دركتية ما بحثا بكر ديروكا بي سوسيولوجيا بي مكر ما قلت كو أبيا دما إمبراطورية برب نتوى دولتان لقوات دچه وشرين ديني اكودنا برا پروتستان و کاتولیکان ده هبو شرین امبیجن دما فسفالیه مگو کو او جه جارا یکمکو گواکو پیمانا فسفالیا چبویه دسپیکا نتوه پروریه تریتوریال یعنی حدود یعنی او تیگه سربلات سینور دولتان سر وکا تریتوریا وکا دولتان اوکریه لیا راستی اگر ام مسئله بین سرخواه سر کردستان سر پروبلم خواه دوی ام ببجن کو هی بری 9 سال بری پیمانا فسفالیا پیمانا قصر شیرین یا کو کردستان که دو پارچه دنابرا امپراتوریا صفوی و یا عثمانیا دا حدودا belki تکاری بیجی حدود yani از بیجم سینورا یکم یا devlet haya yani haya beri modernite beri neteva devletan beri neteva perveriya teritorial sinor tünmene derudore hududan heye usa naveji usa hudud boyları ve kadeji تثبيتك جالك بالكشتي يا تجاه أليه يعني حدود تنن حدود شنو بري وستفاليا قصر شيرين بزك بري قصر شيرين جبوكو ليتراتور تاني بحثا وستفاليا تك دسبيتي أليه قصر شيرين بري يعني 9 سال بري بيمانا فستفاليا و براستي جارا يكم خيز دكه يعني سينور اتشي دكه بري في چي هي بريويس يعني مثلا بتركيد بين حدود boyları yani derudora embejin yani revaçuna hudude او در revaçuna hudude da yani derudora dorhela hudude da hududun بقلم hatiye evkirin tünene yani hududa aşireteki yani ci aşireteki hududa viye جیه پرنسکی میرکتیه که حدوداوی طبیعیه یعنی او به قلم نهاتیه به سینور نهاتیه او کرن دیار کرن سینورن امپراتوریان جی اوسا یعنی به وکا ایرو چاوکو ام دزانن سینور هیا دیده وکا بکچی هنن اسکر هنن گمرک هنن نزانم چی هنن حدود اوسا نبونه بری بیا حتی قصر شیرین دا جی گاوکو چی دیکن yani Osmanlı bitaybeti Baveri yavan evuya ku yani Kürt ve hududi kasr-ı şirin ve Paris'in yani Kürt ve vaka
برگیری به حدودن یعنی اویاد به گوتن تبیبیا کو حدودا یکم حدودا دولتان اکو وکا قصر شیرین هاتیه تثبیت کرن تبیبیا وان حدودا حیانها اویا پر گرینگ مروف دوی ببیجه هستا کردستان بونی یعنی هستا ولاد بونا کردستانی وکا کردستانی که گوره کردستانی که مزن جناو کرده دا رانه کریه یعنی او تبیکو حدود هیا کرد وان حدودان وکا نسینور وکا حدود یعنی وکا حدود این خواه زانی بونه و ورجی تبدگریانه یعنی تبدگریانه هم دواره تجارت دا هم دواره چونو هاتنه دا و هم دواره که دا لی تابی البت پشت لوزانه ایدی حدود به حشکی به چکداری به بمبه به ماین هاتیه دانین کو عشیرتان مالبتان جهب جدا کریه به هزاران انسان دنا و حدود دا هاتیه کشتن جبر کو دوی هره مالبات خواه ببینه او که خواه ببینه نظام چی بکن یعنی دوی او تشت وره گوتن جبر چه جبر کو سوسیولوژیا سینور نها ده مدرن ده یعنی هشمندیا ولادبونه به سینوران ته انشا کرن یعنی به سینور نها و انشا کرن یعنی گاوا کو سینور رسمی یا حدود هيا ويا او ولات ابكي او اویا گرینگ ام بجنج برکو گاوا آنها ام دست بکن بپیون کا پروبلم نت پروری چیه براستی او هشمندیا کو جالی کولونیال ترکیاتی کتیه نوا کردان نوا یعنی هشمندیا ولادبونی یا کردان گلو ولاد کی جانه ولاد او کو ام جی باو کاری خود دزانن یا ولاد او کو آنها وکا سیاسی حدودی وی هاتنه چیز کرن yani ew di nav Kurda da taybetî perwerdeye bi Tirkî em bêjin dûdilîtî dike krîzeke yani ku em derbasî ew bin ku duwarê sivîlî da tê çi bêjî Yaşar yani min ez dibêjim sivîlî yani weka ez sosyal bikartînim ve têgeha sosyal yani netewperveriya sosyal belê netewperveriya neteweya Kurd neteweyekî sosyal e yani elbet asimilasyon jî dikare bike lê asimilasyona xwezayî ne bi zordariye ne bi ideolojik e ne destê zorê ye asimilasyon ne her daim yani em bêjin xirab e gava ku du imkanên hevdû ve kev diyar dikin divî de eger ez tercîha xwe em bêjin ne şêveya axaftina Bitlisê lê şêveya axaftina farqînê bikim ev terciha min e divê ew imkana min hebe yani ew imkan tabii gelek qesata standartize kirin yani ne behsa standartize nakim yani mesela terciha xwe dikim mesela ez dibêjim ku yani devoka ku melê cizîrî bi karaniye ji min re ji devoka em bêjin yekî şaîrekî Kurd ya Bitlisî zêdetir ew ka min dikişîne ez terciha xwe wisa dikim ev ya mirov dikare bêje ev ya asimilasyonekî dilxwazî ye yani normal e yani kes zorî nade min terciha min e yani ew terciha min e di gava ku ji xwe kultur tiştekî wisa ye gava ku di ciyekê de kulturekî bilind heye baştır ev dike xwe îfade dike ev dike ew kultur her daim tesîrekê vê ya asimilasyonê heye yani ne bi zordarî ne bi evkî lewra em mesela yani em bêjin entegrasyon ya da sosyalize bûn yani entegrasyon çêtir e entegrasyon rastır e lê ew ne bi zordarî ye ji ber ku çawa ku cenabê te dibêje bi fonksiyonên sivîl e ango ne destevî da silah tune ye destevî da zordarî mekanîzmayên zordariyê ya devletê tune ye lewra meriv dikare bêje netewperveriya Kurd erê baş erê sivîl e belê spas mamoste Yaşar ew tespîta te ya ku te qesrî Şîrîn destnîşan kir 9 sal berî peymana Westfalya qeletan divê ev were binxetkirin û li lîteratûrê da jî were
مناقشه kirin ku peymana qasî şîrîn ev balam nekşand rast ku neh sal berî a Westfalya mamosta bayram cenabê te godarî kir hem nirxandina min hem jî mamosta Yaşar divê ew di warê terminolojiyê da di gotinê ji hev cuda diketin sivîl a jî sosyal wekî dinê ez dixwazim cenabê te pirsim gelo ev rewşa netewperweriya Kurdî avantajê wê çi ne dezavantajê wê çi ne dikarî vî jî nirxandinê xwe girêdî ez ê spas dakim kerem kir Vê münasebetê carek dî silav û rêz ji bo temaşevanan jî ev meselê netewperwerî weka carek berê jî me got rastî girîng e ew du gotin bi îzina we ser mesela Qasrî Şîrîn peymana Qasrî Şîrînê peymana Qasrî Şîrîn yani a fesvalya şerê nabeyna mîrîtiyên Almanya, Prusya û Avrupa navîn belkî bi dawî anî û ji wan re yani wan li hev anî di Osnabrûkê de Qasrî Şîrîn jî meselekî ku ji Îslamê tê yani Şîîtî şerê Şîîtiyê Muaviye ji Muaviye ku dest pê dike û hezar sal dewam dike ji wî re hudûdek danî û ew kevî li ser hesabê Kurda li ser pişta Kurda yani ser pişta Kurda wilo xetek hate Kurdistanê di nava dilê Kurdistanê de xetekî hate danîn da ku ew şerê nabeyna nava Îslamê dînê Îslamê ya mezhebî zêdetir nebe sebebê xwînrejiyê di navbeyna împaratoriya Osmanî û Persa de ev jî noxteke û tiştekî enteresant e ji wê rojê heta îro her çi qasî şerê 1980 ku Saddam dest pê kir û 8 sal dewam kir ji çêbû ew ê şerî jî netîcê de wê hudûdî neguhert ew hudûd ma weka xwe ev jî li ser wê danezana kek Yaşar em zêde bikin ya jî bidine ber mesela netewatî di nava civaka Kurd de û wesî wî wekî em dizanin netewperwerî ji hezkirina civaka xwe ji hezkirina civaka ku tu tabiî wî ji bo wî xizmetkir ji fikra bo wî xizmetkirinê tê û cure cureyên wî hene yani netewperweriya zimanî heye yani ziman hezî em dikarin bibêjin a kulturî heye yani hezkirina kultura ku bûye zimanî li ser wê axê peyda bûye wê civakê peyda kiriye ya etnîkî heye ya ku evana hemî jî nasnama ne yani perçekî ji nasnama insanın ku wê insanî kamil dikin yani wekî em zanin insanekî gelek xwediyê gelek nasnama ye destpêkê nasnama insan dest pê dike piştira cinsiyet dest pê dike piştê cinsiyetê yani ziman û çand dest pê etnik dest pê dike ziman çand lê zêde dibe û digihê heta nasnama neteweyî nasnama civaka ku ew kes tabiî wî ye aidiyeta wî ye li wê derê berdewam dike niha di civata Kurd da digel van zor zehmetiyê me ya ku di tarîxê de yani mesela Qasrî Şîrîn bûye piştê wî ku Lozanê ancî 26 peymana Enqerê ku Lozanê temam kir aslında
لوزان بپیمانه 26 عنقره لداویتینه یعنی مثلا موصل چارەسەر دبه و او حدودی دی او دبه سر لاشه ما سر آخا باو کالا کردستانی 4 حدود پیدا دبن ev 4 حدود وکی yaşar jigoti براستی سر و بن تاثیری لسر نتوپروریه کردی کرنه نتوپروریه کردی اگر ام داینن سر ماسه کیجای چنه yani çi hususiyetin viyene yekji zamaniye yani Kurdi behemmi lehçe u devokin xwe Kurdi netewperweriye ki zamani dinava netewperweriya me de heye em zamanî xwe hez dikin zaten kek bayram em ê pirsa nasnameyê da nasname û netber em ê vî tiştî bînin îfade bikin lê rewşa Kurda ku bê dewletin û dixwazin bibin desthilatdar yani ji xwe netewperwerî bi giştî îdeolojiya desthilatdariyê loma jî netewperwerî her dawa coğrafyakî dike her derê dunyayê wî netewperî dixwaze li ser coğrafyakî milletekî têxe desthilatdar em divê de rewşa Kurda Kurd îro ne desthilatdarin lê hatine wê xwediyê wê hişmendîtiyê ne dawa desthilatdariyê dikin ev pir mîhîm e ev her awa avakirina nasnameyê jî di noqtekê dixwazim bala cenabê te bikişînim ew aîdiyet û nasname nizam gelo miçew tam kir cenabê te wek netewperwerî wek aîdiyet jî nirxan mümkün e miçew tam kir ve yani na ew çünkü aîdiyetê de aidiyet bu yerekî sosyolojikî ye yani de aidiyetê de biyolojik sosyolojik berê helwest tune yani xwedê me ev Kurd de di civakekî da de ew civat bi zimanekî daxife ew ziman be zimanê me lê nasname di nasnamê de helwest heye yani wexta ku em werin nasnama Kurdî em ê vî tiştî binirxînin bes yani ku em karibin yani ev rewşa netewperweriya Kurdî gero me ev kare bêje ku yani pirtir kare civatê hembêz bike yani ji bo ku ne desthilatdar e lê pêwîstiya vê netewperweriyê bi desthilatdarî heye loma jî hewcedariya vê netewperweriyê bi quwetekî hevbeş û gelemperî heye yani viya bixwest em binxet gelo ev avantajekî baş nîne ji bo em netewperweriya Kurdî binirxînin bêguman netewperweriya Kurdî netewperweriyekî zilimkar nîne yani li ser yê xeynê xwe daxwaza wî ya hukmekî nîne eksê wî netewperweriya Kurdî azadîxwazî ye rizgarîxwazî ye yani wextê ku ev element ev faktor em işaretê van faktorana bikin yani ew gotina tişta ku bi gotina sivîl an jî kek yaşar bi gotina civakî ya civakê ew kir da xuya kirin li wê derê xwe dide xuya kirin yani wek bîr û hizrekê hizra rizgarîxwaziya Kurda û pêkhatiyên ku li ser axa Kurdistanê em bihevra dijîn dibe bîr û hizra wan bêguman yani ji bo wan jî dikare azadiyê bîne ma'na terîtoryal da ji bo ku em wan ji xwe cuda nahesbînin û bi helwestekî koegzistensiyanî pêkvehatî pêkvejiyan bihevra jiyan ser esasê wekheviyê bi vê rengî ku em bi wan re didin distînin
و دوی ام بوان راوسا بدن بستینن و نموناوی جی هەیە لە باشوورێ کوردستانê حتا دەرەجەیەکێکی لە ڕۆژاوای کوردستانê jî ئەو تشت هەیە ئەما ئەوێدا لە باشوورێ کوردستانê ئەva êdî bûye yasayî yani bi anayasa Herêma Kurdistanê ew bûye hukmek jî bûye desthilateke jî yani neteweperweriya Kurdan li wê derê erê heta dereceyekî bûye desthilat ama desthilatekî wisa ye ku xwe li ser êdin ferz nake hukmê xwe quweta xwe ji bo tunebkirina wan êdin bi kar nayîne û ferqa me jî li vê derê derdikeve ortê yani li ciyên din li perçên din neteweperyariya me azadîxwaziye mirovhezî ye parastina hêjayiya ye dixwazî bila ziman be dixwazî bila em hêjayiyên civakî bin folklorî bin her awayî em daxwaza wan dikin yani em bibêjin Bakurê Kurdistanê de li Bakurê Kurdistanê îro yani neteweperweriya Kurdî azadîxwaz e demokrat e însanperwer e yani li dijî tunekirina desthilatekî zor be berxwe dide li vê derê neteweperweriya Kurdî bêguman roleke hem sivîl dilîze hem rolekî azadîxwaz dilêze liberal e û ev jî ji me re yani avantajeke em dikarin bi vê neteweperweriya xwe eslê xwe de serbilind bin mixabin belkî em ê piştê wî werin şûna ku em serbilind bin û vê neteweperweriya xwe bi taybet li Bakurê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê ciyê ku qet firseta ku em bihin bigirin jî hêj pêk nehatiye ewan deran divê em xurt bikin em jê dûr dikevin vêca em çawa jê dûr dikevin em ê piştê wî li ser wî bisekin. Belê spas Mamosta Bayram. Mamosta Yaşar pirsan cenabê te her belkî tu jî dizanî her civaka neteweyî xwedî nasnameyekî hevbeş e û xwe nasname jî gelek cara ew hevbeşî dibe bingehê nasnamê jî û gelek cara ev xusûsiyet tiştekî xwezayî ye tabiî ye natiye çêkirin em bêjin hinek millet xwe bi rengê xwe ev bingehê nasname wan dibe rengê çermê wan bo hinek ciwatê neteweyî dînê wan dibe esasê nasnameya wan li hinek civaka zimanê wan kultura wan dibe bingehê nasnameya wan gelo cenabê te dikare bêje diwarê sosyolojikî da bû çi civak pêwîstî bi nasnameyekî hevbeş heye em bêjin ji bo civak be xwedî îstikrar bû pêşve here ev nasnama hevbeş û xusûsiyetê civaka neteweyî çine diwarê sosyolojîk da çimara îzahiye nekê xweş kir îzaha bê pir basît e mirov bi tenê serê xwe di dinyayê da di jiyanê da nikare bijî lewra divê bi kesên ku vekevînin divê bi wan re mutebeqatekî wî hebe mutebeqateke sosyal peymanekê sosyal hebe lê divê ji bo ku bigîhe vê evkê vê halê yani bi rastî ez dixwazim ew formülasyona te ku aidiyet sosyolojike nasname tiştekî siyasî ye çêkiriye îzahek ew bikim yani ême pir caran nêrîna me ya derheqa sosyolojik tiştên sosyolojik da tiştê ku veka ku berê me heye objektif bûye nesnele ew hesabê wa tiştên sosyal wek sosyolojik hesêb dikin ku ne bi îradeya me hatiye çêkirin ya rastî nasnameya jî nasname ji ya rastî nasname ji aidbûnê zêdetir sosyolojik e çima ji ber ku tê de
کرده هیا سوبژه هیا özne هیا د فرقیت دنابره ایدیت و ناسنامه دا دوی ام جبو کن ناسنامه باشتر فهم بکن دوی اپوزیسیونی ام ایزاح بکن ایدیت دا سوبژه تنه yani subjeya kirdeya aidiyeti xwezaya yani tiştê xwe ber tê fehm kirin ji xwe ber tê têgihiştin û tê neqil kirin û em çi carî hesabê wî nakin çima em bi vê eşîrê ne çima em li vir hatine dünyayê çima em hesabê wa tiştan nakin lê aidiyet tê nokteyekê di guhertinên sosyolojik de krîza aidiyetê di wargeha bajêr da di wargeha polîs kozmopolizm ciyê kozmopolis de çê dibe gava ku ez bi kesên ku ne wekî min ne wekî min difikirin ne wek min tev digerin kultura wan ciyê wan tiştê wan cuda ye zimanê wan cuda ye evkê wan cuda ye bi wan re gava ku dikevim nav muqayeseyê krîzek di aidiyeta min de çê dibe çima ew êwan weke wisa ye ê min ne weke wiya ye krîzekê tabîî ye sosyal e dîrokî ye di her cîvatê de ew tir şêbûye yani gava ku gundî li gundê xwe tenê bi kesên wek xwe dide distîne hesabê viya nake ka nasnameya min çi ye ji xwe nasnameya li wir tune ye nasname dema ku ew bi xwe bi hişê xwe dest pê dike ku li ser xwe bifikire ew ji ku tê çima wisa ye hesabê wa tişta wisa dike çima cudatiya vê ji kesên din heye çima ew tiştên vî zêde ye çima ew tiştên vî kêm e kulturî yan warê sosyal de di prosesekê wisa de prosesa wisa de mesela lêgerîna nasnameyê dest pê dike mamoste pirse ew di aidiyetê de jî kirde yani özne kirde kolektif e di wir da mesela Kurdekî İstanbulî rayî de AK Partiye bê divê ez Kurd im. Tevî çi izaf kî? Em ez bêm serviya yani ez gava ku li vir behsa aidiyetê dikim aidiyetê nav cemaatên girtî ya tradisyonal de dikim. Ew îro di dinya me îro da ya modern da ew aidiyeta tradisyonal ya cemaatê îro nemaye. İro edi dema ku nasnameya Kurdî bi netewî bi azadî nehatiye holê xwe geş nekiriye di bajaran de bi taybetî di komelgeh çêkirina avakirina komelgeh da cîvat da nasnameya Kurdî xwe zêde baş nîşan nedaye lewra şuura kolonyal ya Türkiyetiyê di nava Kurda da şuara cî çêkiriye yani mirov ez li vir tiştekî ez bêjim girêdayî bi ew pirsateyê berê kek zalim ez nêrînekê min heye ser Kurda ku Kurd ne tenê demema modernîte û Osmanlî yan Türka da û asimilasyonê de li ji berê de hêdî İslamê de û berê İslamê dema Sasaniyan de û heta dikarin bêjin dema Mîdiyan de di wargehên kozmopolis de gava ku ji etnopolisê derdikeve ji etnisîteya xwe etnîsteya vî ya tradisyonal derdikeve ji cemaata xwe derdikeve diçe nav bajarên din nav bajaran de nikare nasnameya xwe ya neteweyî yan biparêze yani ew taybetmendiya Kurdaya ya ku milletekî xwecî he bi hezaran salan û di
دینکی سماوی ده ناسنامه خواه به دینکی سماوی و توتال او انتگره نکریه کرد به اسلام رجی ناسنامه خواه توتال انتگره نکرنه هر دایم دناف سینور کلتور اندایه سینور مدنیت اندایه لورا د مدنیتندن دا د باجارندن دا د چکرنا دولتندن دا امپراتوریندن دا او قص رول کسین کو نجات کردن رول لیستنه براستی گاوا کو د بیژن بگیتین آنادولیه دا رولن کردان وسایه مصر دا وسایه لتراکیا وسایه لدما پونتوسان ترابزون وسایه دوی ام باور بکن براستی سوسیولوژیا دیروکی یا کردا وسایه کو حتی لبالکانان بوی آوای رول لیستنه حسب بکن به چکرنا نفوس کردان به 10,000 سالان لخجی او نفوس yani dışıbay vakit ve anaha bişibiya eğer devlet imparatoriya ve milleti hebaya anaha ve bişibiya yani dine kevani semavi yaku tek dine netevi ya tek dine kevaya o dema moderndeci tek devlet havan hebaya ve Kürt anaha vaka bişibiyana beter ya Hindistan'e ya Çin'e yani 200 milyona belki nüfus evi evkevi hebana Brasti Kürt de vargeha kozmopoliste asimile dibin nikarin hayyana haji xwe baş bi nirxin xwe netevi de vargeha modern nujenda ava bikin dema ku ji etnisiteya xwe derdikevin yani der guhartinê çêdibe İcar, liver gava ku em çi tişt me digihîne hevdû, dikare me bigê hevdû, çi tişt dikare navbera me de hevgirtineke netewî çêke, ew û em gelek caran, gelek mehane em münaqeşe dikin kîjan neteweperwerî, navê neteweperweriyan dibêjin, ev ka dibêjin, em dibêjin etnik neteweperwerî, terîtoryal evkî. Kek Salim, çend pek faktör hene ku neteve pek dinin miroft kare beje ev qas cure tip neteve perveriye zamane arda etnisite koka etnike u ev tiştana kültüre u siyasete ve daviye tercihe ku her zede de sosyoloji da ser tipin neteve perverite bikaranin tipa neteveperveriya siyasiye u neteveperveriya etnike kültürü pardon neteveperveriya kültürü yani mirov jibo Kurdan nikare tercih ki bike em nikarin iro şunda teni bejin wala eğer em neteveperveriya ki kültürü me bikrana belki deskeftiyen mecin neteveperveriya me ya siyasi zedetir ve babaya yani eğer em teni neteveperveriya etniki me bikrana belki em yani ya rastı az dibirda az em dibe zede seri kurda da ev çenekin yani berberi nakoki çenekin dibe em bejin ku neteveperveriya kurdi neteveperveri yeke hembezvare le naha belki pişte pırsatayı din em bikin yani çava em yani neteveperveriya kurdi bigişti çava dikare hembezvar be herkesi hep hembez bike herkesi bu xada behevine az perameku neteveperveri dibate felsefik da u bete sosyolojik da bu yereke dirokiye yani neteve bele be hazar salan domdike heye objektif le subjektif neteve dema modernitede roleke diroki dileyze kadara milletan kadara gelan kadara civakan diguhrine gava ku jiber ku dema nuda hamu faktörün sosyal çalaktır de be
دینامیکتر دبه و سینور جه هولی را دبن او چه را دبن لورا سوسیال یا سوسیال تاثیر لسر نتوابون چه دکه او عکسوی نتوابون جی دبه سبجه چکرنا کمالگه هکه نو یعنی حتی نتوات تنبه حتی نتوات نبه سبجه کرده کولکتیف تو نکاری کمالگه هکه جیواکه که نوجن یا نها آوابکی لیل دورده او تشتنکو مدگینه هفدو دوی ام ویا تجاری جبیر نکن پر جارا آنالیزی خود هم جبیر دکن ام بندستن ام کلونینه ام تنه نتوه پروری یانجی کردبونا میا دیروکی قدر آمه تاین ناکه دولت کلونیال جمع زیدتر کتیه خوین آمه به هر آوایی و هر چار تشتین کد بیجن ام نتوه پروری ده تریتوریال ده هشمندیا ولاد دجی ده هشمندیا زمان دجی ده هشمندیا کلتور دجی حتی ده کوکامه اتنیکی دجی حتی ده مسئله ناسنامه همه دجی جمع بهتر رول آخه دیسکورسیف دلیزه و او که سرمه فرض که و شعور همه کلونیال دکه لورا فونکسیونا نتوه پروریا کردی یا یکم تش بلکی بریکو بپیوه بیجه دیروکا کرده کی جانه اتنوگنیزیسا کرده کی جانه زمانی کردی کی جانه دوی بروی شعوره که خواناسیه که دکولونیال پک بینه اف فونکسیونه که جهمو تشتا بری هر چیه حتی پاش کلونیزمی دور بخینه حتی پاقش نکی نکاری دیجیه ویدا تشتکی دن بله سپاس yani hatta او شعوره ترکیاتیه جسر او کسین کتو دبیجی عایدیت وان حتی شعوره ترکیاتیه دست سر وان او نکی هلوانشنی دسترکسیون نکی خرا نکی تخریب نکی تو نکاری بیجی ولایت کردستان وسایه کردستان ده مسئله زمان دا جوسایه مسئله زمان امی بیگ بین امی بره سر زمان بله سپاس من موسا یاشار و پرسا عایدیت و ناسنامه یک جمله که از افتکیم یعنی برچارا جبرکو گلک پرس هنن پروبلم هنن براستی ناسنامه مسئله که پر حال خود پر تفرعات پر تشتکی او که از لسر فلسفه و سوسیولوژیا کرده دیروکه ده کرده özne من خباته که من هيا گریدایی بویه ناسنامه دوی ام بیاجیا بکن yani دما مدرن یا نودا دی سالین هفتهی بردا پروسسین کندنا کرده دا چه دبن نتوه پروریا کرده دا چه دبه yani نتوه پروریه که اندویدیال جهه yani چیه او مسئله اندویدیال yani ام وقتا که کس دیکن نوعی مسئله ام آزادی آخایا هشمندی yani وقتا که کس وقت اندوید وقت بیرای دیکن نوعی مسئله ام دو سپاس ما موسا یاشار امی بابتا وید سیستم جارد مناقشه بکن پرسا ناسنامه و عایدیت پرسا کی اوه براس جدیت بیم او کن دوین اسنا کو ام دنرخان سیدا آبشن نویسه کی شان دبیجه کو عایدیت جیته گوارتن یعنی مبری گوت کو عایدیت و بویره کی سوسیولوژیکیه طبیعیه خوزاییه او به عایدیت گوارتن عایدیت دما امی سرویس چی پروگرام کردی شکل مثلا عایدیت دما جماعت شوا مروف جماعت دا دکلاراسیون وی مانیفستو وی برنامه وی تنیه جماعت چی خبر تفهم کرن هر چی نرخنده او شو عایدیت شو سایه بله امی جارد نوان تشتا بنرخینن ماموستا بایرام به تنیش داری لگور نباسا ناسنامه هفدش کرد گلو لگور جنابه ته بو کردا ناسنامه هفدش دوید چه به تچار بنرخینی گلو دوید کردایتی به زمان کردی به کلتورا کردی به کردستانی بوین به چونکه پرسا تریتوریالی دا ما اوجی
مگوکش بو همبو پیکاتی جواکی یه کردستان دوی ناسما کیوانی هفشه به ev دوی کچبه لگور جنابته یعنی اساسی yani beş gelek tış bir tezirkin yani lgor cenabete bingehi esasi ye nasnama Kürt direççiler. Böyle. O tişteye ko mamosta yaşar nırkan daha kıyı dacı her vekil yani. Naha netava perveri yani du fonksiyonevi hene. Yek ji cemaateki, civateki berbeheftine dide ser hevdu yek reziya wan çetke, yekitiya wan çetke beri wan dide hedefeki armanceki u aliyedin da jî cudabûnî fonksiyonekê wî cudabûnê tiyê jî heye. Yani Tirkî dibêjin ötekileştirme. Yani neteweperwerî te ji xeynê te cuda dike. Te dike te. Xwebûn. Tu dibî yani xwe dibî xwebûn. Yani te jiyê din cuda dike. û aliyê din da jî wek bîr û hezir an paradigma ku em dikarin jê re bibêjin jî wextê ku tu bidî wek paketekî bidî pêşiya civata xwe wê civatê dikarî ser wan armanca, ser wan faktora, ser wan bingeha berbehev bînî û ew bîr û hezir neteweperwerî dikare wê civatê hembêz bike yani hembêzbarî ew fonksiyona wî pêk tê. Kîja em bidine pêş ya jî paş. Ya min li vê derê gotinekî kêkyaşar xweşa min çû. Yani em divê gelek lê şiyar bin ku serê Kurda divan mesela da teferruata da zêde tevlihev nekin. Kurd ihtiyaciya Kurda bi hemî cûreyê neteweperweriyê heye. Hemî cûreyê. Yani neteweperweriya lingüistik zimanî yani gelek mühim e. Yani Kurd divê zimanê xwe hes bikin. Zimanê xwe ji asîmîlasyona dewletên din biparêzin ku hebûna xwe biparêzin û bibin yani xwebûn. Nasyonalizma yani neteweperweriya çandinî, kulturî yani gelek mühim e divê em civaka ku em lê dijîn, axa ku em li ser dijîn me bi kîra bi hev re çi efrandiye em hemî bi hev re malê xwe bihesbînin, kultura xwe bihesbînin, xwedî lê derkevin û ewî wek çandaka ew çand duê çandê da mesela bibêjin di Kurdistanê da duê çanda me da çanda ku me bi zimanê Kurdî pêkaniyê heye. Çanda ku xuşk û birayên me yê Suryanî di midyatê da li kêleka me dijîn çanda ku wan pêkanîye mihelmiya pêkanîye bi erebî ewana wan çandana divê em ji xwe xerîb nekin, ji xwe dûr nexin û wan jî wek yani perçek ji çanda Kurdistanê wê pirrengiya nav çandê qebûl bikin wê meعنê de yani Kurd divê çanda kurdewariyê çand biparêzin, ziman biparêzin. Ha û em bibêjin mesela meselên din hene. A ku me tîne cem hevdû du tiştin. Axe. Mesela axê da eger ku em koçberiya zorê yani koçberiya zorê mesela wê rojê min evek xwend xeberekî xwend texmîn dikim li dora ezexê midyatê wan de re Kurdekî me êzdî vegeriya çûye wê derê ku xaniyê xwe çêke di gund de lê dane qoriciya. Yani ew jî Kurdin. Lê dane yani wî dûr xistine filan bêwan. Ewa ev tiştana nabe yani ax divê ew ax
war şûn ê Kurda û ê pêkhatiyên Kurda bibe çerçeveka me ya bingehîn bi hev re. Di do û divê em doza desthilatê, doza xwerêvebiriyê, doza quwetê li ser wê axê bikin. Hewî çaxinê netewperweriya me dibe paradigmayekî, dibe çerçeva azadiya Kurdan û pêkhatiyên ku li ser axa Kurdistanê ne û dibe rizgariya axa bav û kala û evên pêkhatiyên me ku em bi hev re dijîn. Bo wê yekê divê em paketeka yani netewperweriya xwe ji hev cuda nekin, wan nedine ber hevdû eksê wî zimanheziyê jî û milletperweriya çandinî jî, a etnîkî jî, kurdewariyê jî, Kurdbûnê jî, ji Kurdbûna xwe gurûr hiskirin. Bê ku em xwe ji yekê din, ji ê din bilindtir, hêztir û zorbetir bibînin. Ew bê wî divê em bi Kurdbûna xwe jî şad bin. Bi xwe aş bin. Wê meعنê de aliyê etnîkî da jî, mesela etnîkî bêguman meselekî gelek hesas e, hudûdê wî divê gelekî baş pê danîn ji ber ku yani evên ku dixwazin bi konseptên netewperweriyê bilîzin û di nava wî de nakokiya derxin pêkhatiya û xelkê pirjimar xelkê wê axê berê hevdû bidin, wan mesela ve dilîzin, divê em lê şiyar bin. Wê meعنê de divê paradigma netewperweriya me paradigmayekî hevdem, paradigmayekî pirreng, paradigmayekî hevbeş ya ku ciyê êdin jî tê de hebe û paradigmayekî pêkvejiyanî, ser esasê pêkvejiyanî, yani em divê viya her tim her cî ciyekê ku pêkhatiyên din hene em xweşik bi wan bidine fêmkirin ku kurdewarî, netewperweriya Kurda tu carî cudakirin û bindestkirina ê xeynê me nine ye, evê ku em li ser axê bi hev re dîrokekê dûr û dirêj bi hev re dijîn, jiyane û dijîn. Ev biya min paradigma me, netewperweriya Kurda, ez bêtir li bo Bakur ew dikim, ji xwe li Başûr li gor baweriya min li Başûr ev ya ev paradigma her çi qasa gelek zehmetî hene, provokasyon hene, êriş hene, ama ev paradigma li wê derê bûye hêzekî jî û dezgehê xwe jî hene. Parlamentoya Kurdistanê nimûna vê têgehê ye, vê netewperweriyê ye, vê niştîmanperweriyê ye û tiştekî pir balkêş e mesela em bibêjin rayedarên ku di Başûrê Kurdistanê de dikarin bîr û raya milletî pêk bînin, şekil bidine pê, gelekî lêşiyarin. Mesela Cenab-ı Mesut Barzanî tu carî nabêje Kürt devletî, devleta Kurd nabêje, dibêje Kurdistan, devleta Kurdistanê. Wexta dibêje devleta Kurdistanê yani Kildaniya, Süryaniya, Aşûriya, nêzîkî 2000 Ermeniyên ku hemî Kurdistanê hene, Ermeniya, çi pêkhatiyên ku hene ewana hemî daxil dike û di nava Kurda da jî ew bîr û hezrên cuda wek hev li wan dinêre û dewletê desthilatê û têgeha netewperweriya wê derê bi wê rengî netewperwerî û niştîmanperwerî çerçeve dike. Biya min gor qenaeta min yani ev çerçeveyekî hem azadîxwaz e, hem demokrat e, hem pirreng e
و هم جی پێکاتیا دناوە خۆ دەدبینە و ئێمە خەوننایە هێویەکیە کو ئەگەر کو دنیا بریارە خۆ لەسەر بدە باشووری کوردستانی تکارە ببێ مۆدەلە بەرلینە ڕۆژاوا بەرلینە ڕۆژئاوا سیستەما دوو بلۆقا خرا کرد بوو نمونە یعنی ئەم تکارن سەروێ مەسەلەی خۆشتری خەبەردن وێجا باشووری کوردستانی بوێ مۆدەلە خۆیان هەڤدەمی بوێ مۆدەلە خۆیان دەمۆقرات و بوێ تێگەها خۆیان ئەو دکارە ببە نمونەیەکی ji bo rojhilata navî. Karakterê netewepeveriya Kurdî yê esasî teritoriya Kurdistanê ye. Gelo mezviran hev kir Kê masî duê derê xwedî li axê derketinê de em bihevran e. Belê spas Mamosta Yaşar û hurmet ji bo êdin. Bêşik. Cenab-ı te dizane ku di civakê de sala hejda bivirva sê îdeolojiyên klasîk yê esasî rûdane liberalizm, konservatizm û komünizm. Yani vana di alî evê de civaka akademikî de wek sê îdeolojiyên klasîkî yê esasî pênaskirin. Pêşik her îdeolojî jî hine kategoriyê wanê dinê hene demê vana esas bigirin. Li gor cenabê te ji bo cenabê te her hewa civaknase jî ji bo em karibin civaka Kurd Kurdistanê tevê pêkhatiyê wî li hev bigirin û civatekî îstikrar bi rêva bibin ji van her sî îdeolojiya kîjan evê bikêrtir be wekî nê dixwazim parantezekî vekim vir netewerpeverî bi xwe ne ji van her sî îdeolojiyên klasîk jî cuda ye tiştekî cuda ye do qestan min sî çil sal berê wexta ku me hinek mecraya da siyaset dikir me netewerpeverî wek îdeolojiyê burjwazî dinrixan qenetan ev nêrîn çewt e netewerpeverî ji van her sî îdeolojiyê klasîk jî cuda ye ev netewerpeverî çi ye heçî kesekî ku ya jî civatekî ku bixwaze civatekî netewî ava bike îdeolojiya vê projê netewerpeverî ye ya desthilatdariya neteweya ye lê netewerpeverî ji van her sê îdeolojiyên klasîk jî ne azade ye yani dikeve binê tesîra wan yani li civakê ji van her sê îdeolojiyê kîjan serdest be ew her hewa reng dide netewerpeveriyê jî divê nokte qenetan divê em jî destnîşan bikin li gor cenabê te gelo rewşa Kurdan me nirixan sosyolojiya wan berçava ye divê em bi çi hewayê bi kîjan îdeolojî bigirin pêşva bin ta ku em civatekî yek li hev kirî ku her pêkhatî karibe xwe bi azadî îfade bike kerem ke Belê eger em feqet behsa îdeolojiyekê bikin bêguman îdeolojî her daim parastina berjevendiya zümreyekî sosyal e kategoriyekê ye ez nêrine Marksîzmê nêrine Marksîzma ye Marksîzm sadece Marksîzm îdeolojî vede îdeolojî di nav civatekê de dikare her daim bir îdeolojî hebin û her wekit jî eger netewperverî tenê bi îdeolojiyekê xwe bispêre îdeolojiyekê ew tiştek ku tu dibêjî hevgirtina civakê îşê me zehmettir dibe yani ez wisa difikirim bersiva te ez ê eger îzne te hebe piçek bi şêveyekê din ez ê bikim du aliyên meseleyê heye yek tiştên ku heya îroya me îro di dîroka me de çi qas me digihînin hevdo ew nirxê me qîmetê me tiştên me çi qas me digihînin hevdo
çıkas mechev dur dixin. Eğer em tenê dîroka paşerojê ra binirin, em nikarin hevgirtinekî berfira navxala pêda bikin. Eğer em dîroka paşerojê binêrin, divê em xwe bispêrin aidiyetên xwe. Aidiyet jî lokalin, cemaetwarî ne. Aidiyet nikarin komelgeh ava bikin. Komelgeh û cemaet ji hev cuda ne. Lewra tevî ku ez tiştekê li bir bibêjim, yani aniha xebatekî min heye ser di Kürdolojî de etnogenezîs çawa rol lêstî etnogenezîsa Kurda. Ya rastî Kürdolojî ce etnogenezîsa Kurda veka lê digere ku dibin gotina etnonîma Kurd da tenê grupekî etnîk peyda bike, bi salan ser vîya xebat dike, lê tiştê ku îro tê digihe em dikarin bêjin modern Kürdolojî, dikare bêje ku Kürdolojiya etnogenezîsa Kurda ne tenê medin yan ne tenê xaldîne, ne tenê mîtanîne, ne tenê grupeke, ne tenê ewkekin, lê di gotina Kurd de bi rastî pêkhateyên gelek etnîkbûnê heye. Lewra ez timî viya dibêjim gotina Kurd û Kurdistan bes gotina Kurd û Kurdistan dikare her kesê bispêre navkada. Gotina Kurd gotinekî weka Türkiye etnik evke qestawî kokekî etnik tenê grupekî etnik ew nake. Gotina Kurd ji etnisîteyê zêdetir sembola netewebûnê ev dike. Tevî ku di sala 1970 da mesela zêdetir berbelav bûye ew bûye. Lewra dibêjim gotina Kurd û Kurdistan yek esasek ku dikare her kesê ku di Kurdistanê de dijîn xwe dikarin bi Kurd û Kurdistan bûnê ew bikin. Çi dînê wan, çi tekê wan, çi eşîretê wan, çi etnik çawa xwe ew dikin, dikarin di nav dibin têgeha etnonîma Kurd û Kurdistan da jiyanekî modern çixwara ew bikin. Lê girîngtirîn tiş dîroka pêşerojê ye. Girîngtirîn tiş ji ber ku netewebûn di dîroka gelan de guhartina kalîtatif yani niteliksel çedike. Çi ye ev? Ew tiştê ku me got di navenda nasnamebûyînê de. Nasnamebûyînê de êdî em xwe bi kesên din muqayese dikin, bi kesên wekî xwe muqayese dikin, ne tenê bi gund. Em bi Diyarbekirî bi Hekariyê bi Merdînî bi Agriyî bi Ewkê û ew tiştên ku dişibin hev müşterekin ew di prosesa lêgerîna nasnameyê de di jiyana nû de aniha de yani anihabûnê de anihabûn yani gotina modern dibêjin yani gotina modern anihabûnê yani mirov dikarî be di aniha de dibîjî yani di demên problemên aniha çareser bike aniha dibî ew modernîteye yani hevdembûnê. Gava ku di jiyana rojaneya hevdemî de anihabûnê de ew tiştane hemû ji nû ve tên şirove kirin yani ev keçin. Li vir mesele îdeolojî çi ye? Mesele îdeolojî ya rastî hin nirxên êdî cîhanî henin dikarin bêjin medeniyeta hevdem ku ew nirxên ne tenê ya Fransayanın ya Almananın ya ewkekin êdî universalin. Çi ye vekhevbûn? Çi ye azadî? Çi ye biratî? Çi ye hevgirtin? Çi ye alîkarî hevdikirin? Ew nirxên bi vî awayî yê ku universalin bi rastî dikarin bibin bingehên esasên avakirina cîvatekê modern. Ji ber ku daviya davîda armanca neteve her neteve avakirina cîvatekê şadî bextewarî ye. Yani armanca wî ev e, armanca davî evkavî ev e.
دگوتنا تیا البته یعنی گاوا کومرو ایدئولوژیا لیبرال دموکراسی به ایدئولوژی دن توتالیتر فاشیست ایدنا مقایسه دکه هری نزدیک جوان نرخان را لیبرال دموکراسی لی دوی ام جبیر نکن که ایدئولوژیا لیبرال دموکراسی جی جبون نتو پروریا کولونیال دکاره به آلت چاوکو د ایدئولوژیا پارادایگمایا ترکایتیه ده بویا آلت ایرو ترک بهتر به لیبرال دموکراسی کردان خاپاندنه ایدی بهتر به لیبرال دموکراسی اوکو یه جرا دبیجن دموس بون دموس یعنی دجی etnosu da ورن ام لسر اساسا gelbune ku demos esasa bengeha demokrasiye liberale ورن ام به آزادی به براتی به هوکوی ام دبن ناسنامه دولتی دا بگیهن هفدو یعنی جمعه او که پیشکش دکن او 3 ساله نویا اویا اگر ام زیده خواه براستی نبه بچک بنتوه پروریا کردی لیبرال دموکراسی یا به ایدئولوژیان ام او بکن دوی وگاوه او کسین که زوره دیدن من بیجن وایا لترکیه هندکارن برای دموکراسی پرسین کرده چاره سر بکن نتوه پروبلمی ماموستا ام بحثا جواکا کرد کن ام بحثا تکیلیان نتوه اما گوا ام لیبرال دموکراسی گوا که ایدئولوژی نبکن دوی ام جبیر نکن که او نن نتوینه او یونیورسالن او هن نرخین یونیورسال او دکن یعنی گوا که یعنی جواکا کرد جوان ایدئولوژیا گلو آزاده نه آزاده نه من گفت یعنی مسئله گرینگترین تش کیجان نرخین کو همو ایدئولوژیان حیانها وکه هومانیست وکه انسانی وکه کو ایدی بویا یونیورسال هاتنه قبول کرن هاتنه او کرن امی وان نرخانه بکن ستنین اساسن نتوه پروری آخه نرین آخه رامان آخه چیه من گو یعنی وکهبون هر کس وکهوه ده نو او که ده چیه براتی یعنی شخه نتوه پروری براتیه یعنی براتی آلیکاری هفدو کرن و براتیه حس کرنا هفدویه حس کرنا نتوه کیه حس کرنا ولاته کیه آلیکاری هفدو کرن یا سوسیال یا او بیگومان هشا آزاد یا مروان فرقیتان دوی ام ویا بکن اساس جبو ابکی خواه بله کاری بجی لیبرال دموکراسی لگاوا کل لیبرال دموکراسی دوی تو به ترکان آجی دوی تو چواکو دمن سالین هفته دا سوسیالیستین کرد به ترکارا کتن او که هفدو و چاله لیبرال دموکراتین کرداجی دوی حساب خواه محاسبه خواه به لیبرال دموکراتین ترکا او بکن جبوکو بیجن والا نا یعنی ام نکارم ببرا دناو دموکراسیا ودا مثلا خواه چاره سر بکن ام دموکراسیا خواه لیبرال دموکراسیا خواه امی انشاء بکن یا دوا بکن بله سپاس یعنی لور پروبلمک هیه زنی که کنم یعنی لورا از بیجم اساسا او خواه پارادیگما جینا بیجم ریگه دی بیجم ریگه ها نتوه پروریا کرد دوی لسر اساسن نرخن هفدم یا کو بونه مالن یونیورسال لسر وان به وان لسر وان اوکا رگه ها انشا بکه لی البت از دیساد بجم گوتنا کرد و کردستان جی بخواه نه گوتنین اتنیک تنینه سینورین وی اتنیک نینن محتوای وی اتنیک نینن او گوتنا کرد شخوا جعالی کسیندن کسین کو لعرد کردستان دا جیانه جوانه یعنی گوتنا هن لکولین هنه یعنی گوتنا کردستان کردک او دکن تینن یعنی جیه کو تجیان یعنی عرد یعنی عرد لورا گوتنا کرد گوتنا که اتنیک نینه دکاره هم بزبار یا همو پکاتین کو
لکردستان دیجین به مال هر کسی یعنی. بله سپاس ماموستا یاشار. کک bayram بری که از سه جناب تبکم اتخاذ دو تشتا زرال بکم ایدئولوژی یعنی د مارکس و انگلس دا ایدئولوژی تونه مارکس و انگلس گوتنا ایدئولوژی جبو برجوازی بکارتینه یعنی او نرینا کد جوات راسه او جوات مانوپلت که لگو مارکس و انگلس ایدئولوژی اوه جبو او نرینه خواه وک علم پیناست کرد یعنی لگو مارکس و انگلس نرینا وان علمه ایدئولوژی به گرامسی و بلنین که ترمینولوژی مارکسیزم لنینیزم به Althusser de Marksizm eda به Althusser لنین و گرامسی جی دوی نقطه او کرد وانا اینه گوتن کو ده همبو جوات دا هر سنف خودی نرینه و نرینه وان ایدئولوژی نه لو ماجی ایدئولوژی مخصوص سنفایه یعنی اف نرخاندن مخصوص مارکسیسته دو دموکراسی و لیبرالیزم وقتا ما بحثا واجد که دموکراسی سیستمه پرسا کی اداره که لیبرالیزم فلسفه پرسا که چوا وره اداره کرن برسیب ده لو ماجی وقتا که ایرو لغربه لالمانیا لسوید لبولغارستان اکادمیسیانه کی بحثا دموکراسی که مبستاوی اکادمیسیانی دموکراسی لیبراله نه دموکراسی کنگویا یا دموکراسی کوبایا یا دموکراسی کره باکوره یعنی دوی نقطه دوی ام بیتشی زلال بکن یعنی سیستم که هیه و فلسفه که هیه و او جواک ادارت کن و جواک کرجی جوان ایدئولوژی کلاسیک نه آزاده ام بیتشی دنرخینه ام دویجه که گلو ایدئولوژی کی چوا یه کلاسیک یعنی وان ایدئولوژی سیاسی که بنافکر جبومه ویب کیرتر به داک امکار بین جواتا خول هف بگرن پیشوا بین او وان پرنسیبی که یشار دستی شاکر براتی و کویتی و آزادی امکار بین دیجان خود جی پیک بینن دوی چوا به که ما بایرام اف یک دو او جناب تدزانه او دموکراسی اروپای ایرو هاتی استا اوی کمیسیون کی بناوی کمیسیون ونیدیگی نک پرنسیپی کمیسیون هنه گلک جارا و پرنسیپی کمیسیون دبن بنگه چاره سرکرنا پرسین سیاسی جواکا دا یک دو گلو جواکا کرد دواره اداری داده چواره داک امکاربن herkes azadi xo ifade bike xo organize bike yani megoya civaka kurda em bejin zarava hene grubên etnîkî dinê hene şixînî kurda belê kerente niha kekî ev mesela yani dîroka îdeolojî û doktrînên siyasî divê meselê de ez bêjim merî çerçeveki yani du nokta hene eku ez bixwe wek insanekî dikkat dikim yek jê ew hêjayiyên gerdûnî universal meriv divê bike êxwe yani ji ber ku ev helwest heman demî helwestê hemdemiya şexsî ye jî yani insanek eğer bibêje ez mirovekî vê demê me li gorê vê demê difikirim û gorê vê demê ji pirsên milletê xwe re civaka xwe re û şexsê xwe re çara digerim divê meriv wan hêjayiyên ku di dîrokê de ê gerdûnî pêk hatine gihîştine ser hevdû ewana qebûl bike di do ji totalitarizmê ji otorîterîzma hişk otorîte tiştêke otorîterizm tiştekî ye otorîte ji bo rêvebirinê pêdivî ye feqet otorîterizm wextek ku karayîna quwetê dijî derve yekî hêzekê derve be ew ê çaxinê
کارێکی خرد بە وێ معنێدا مرد دوێ جوان ئەواژی دوورکەوێ یعنی دۆکترینên siyasî da wan elementên ku însanekî ya jî dezgehekî ber bi totalîterîzmê ber bi nakokiyê ber bi cudabûnê bibe ewana meriv divê lê şiyar bibe bêguman yani ew mesela liberal demokrasî azadî maf û azadiya da çerçeva maf û azadiya da piçekî ew tê ji meriv re çawa bêjî wekê lê hatiye ama divê meriv rê li vanê din doktrînên din jî negire yani sosyal demokrasî mesela em bibêjin sosyal demokrasî bi aliyê xwe parvekirina sosyalî û ew ê da xwe ji konservatîzmê cuda dike ji vana meriv hemî îstîfade bike ya ku divê demê de ji me re lazim e divê dema ku em li desthilatekî digerin û li pêvejoya azadiyê de ne û rêya ew ê em didine berxwe rêya rizgarî xwaziyê rizgarbûnê hev divê demê de heta ji destê me bê em divê yani fikrên azadîxwaz û wekhevî û aşîtîxwaz ev hersî yani gotina biratiyê ne di mena biratiya gela mela na lê di mena hevdû têgihiştinê da hevdû qebûlkirinê da duwan mena da van hêjayiyana meriv divê di netewperweriya xwe de bike têgeh elementên têgehê ku ez ew ê dibêjim yani eger em gotina pluralizmê participation û coexistence pêkvejiyanê em va hersiyana baş tê bigihîn û di çerçeva netewperweriyê de evana di têgeha xwe ya netewperweriyê de cî bikin em ê gor baweriya min yani ji gelek tehlûka jî bikarbin xwe dûr bixin nuqtekî din jî divê meriv lê şiyar be em ji bîr nekin fikra netewperwerî li gorî her xelkî her milletekî cuda ye şablon tune ye di netewperweriyê de yani bîr û hizra netewperweriyê bi her awayî hemî cureyê xwe de meselekî matematîkê nine ye meselekî geometriyê ne şikil nine ye yani şablon nine ye her milletekî gorê xwe ji xwe re rêkî rêbazekî digire û li gorê kamilbûna civaka xwe di nav dîrokê de ji wan dersa digire û ji xwe re çerçeveyekî çê dike biya min li vê ez bawer dikim wexta wî hat ku meriv bibêje eger ku em bixwe yani li netewperweriya xwe vegerin li a kurdiyê vegerin û ewî bi nihara bi modernîtê re yani ya meya klasîk ya meya em bibêjin demê şiyarbûnê di nava dîrokê de bi îro ve em xweşik girê bidin em li lêvegerekî di nava Kurda da bi taybet jî li nav Bakurê Kurdistanê de lêvegerekî di têgeha netewperweriyê de kurdewarî û kurdistaniyê de em wê tiştî xweşik bi hev re münaqeşe bikin bi serê hevdû bixin û xwe bi Ehmedê Xanî re bi têgeha Ehmedê Xanî re ku wekê damezraner bîrwer rê
نەتەوەپەروەریە کوردەواریە کوردا پشترا کوردستانی تیژی لێ زێدە دەبێ ئەز وێ مەسەلەدا هەنێک نقطەی درژی ببێژم ئەگەر ئەم خۆ پێ لە گرێ بدن یعنی ئەحمەدی خانێ بیننە ئیرۆ و ئیرۆ دڕەوشە ئیرۆدا ئیزەحاوی بکن نەتەوەپەروەریە خۆدا وی بجی بکرد یعنی زمان حەزیاوی پاراستەناویە کولتورا کوردی و ئەوێ ئەلەمەنتێن مرۆڤ حەزیە و علمێ ئەوانە معرف ئیرۆ بیرۆ حزرا ئیرۆیندا نەتەوەپەروەریە خۆدا ئەم جی بکن گۆر باوەریە من دێ ئەف ببێ لێڤەگەڕێکیژی و یعنی ئەمێ لە خۆ vegەڕن ji ber ku yani salên hefteyî vir da em dikarin piçekî pêvedakevin jî yani rastî em zêde bi îdeolojiya ve çûn em zêde bi ketin avjeniya doktrînên siyasî û îdeolojiyan û me mixabin نەتەوەپەروەریە خۆ چاویên نەتەوەپەروەریە خۆ چاویên زانیاریە نەتەوەپەروەریە خۆ ئیحمال کرد یعنی وەختا ku em ewî ihmal bikî tu bixwazî nexwazî em ji dîroka xwe ji kamilbûna prosesa kamilbûna civaka xwe em piçekî dûr dikevin ve ca wextê ku kek yaşar vê meselê da çerçeva ilmî jî dikare rehet ji re îzahayî bike wextê ku yani kesayeteki ya jî civatekî cematekî ji wê pêvejoya dîrokî çandinî û civakî dûr keve bi tiştê nû ve ew bibe dikeve rewşekê nihîlîst yani hêjayiyê xwe terk dike bi hêjayiyê xwe fedîkar dibe yani çare ew ku em li xwe vegerin ê xwe bi îro ve xweşik girê bidin zaten pirsa me jî ev e gor baweriya min yani giringiya van münaqeşê me jî divê noxtê de derdikevin ortaya. Spas mamosta Bayram. Mamosta Yaşar etxalî cenabê te du pirser bikim. Anam hatin beşa dawî ya bername xwe em ser ziman. Ez dixwazim li ser wan meseleyan çend tişta bibêjim keremke ji bo ku tevlê nebin. Ez zanim ku qesta te ji liberal demokrasiyê bi xwe demokrasiye rastî klasîk gava ku behsa demokrasiyê dikin ji ber ku demokrasî azadîperwer e azadî esas e lewra liberalizm cî ew dikin lê got îdeolojiya liberalizm ew qas hate krediya ve ew qas hate xerckirin ku yani îro muhafazakarî demokrasiya muhafazakarî demokrasiya liberal demokrasiya sosyal demokrasiya nizanim ekolojik nizanim çi yani êdî bûne lewra millet ferqî xwe dixwaze bibîne ku yani demokrasiyên bi vê şeveyî jî heye girêdayî bi vê pirsê ez dixwazim ew pirsa te ku kek bayram te kir pirs kir ez bawerim kek bayram ew kê kir wextê wî tune bû ew bike ji ser mesele Komisyona Venedik prensîbên Komisyona Venedik yani ew Komisyona Venedik bi xwe jî ew problemên liberal demokrasiyê dîtin ku defîsîtên demokrasiyê dîtin lewra demokrasî bi hiqûqê yani ew prensîpê wî ew e demokrasî bi hiqûqê ew komisyonekî ew ke şîrovekar e yani şîretme danişman şêvirdar e yani bi rastî ji her welatan pisporên herê baş ê ku destûra çêdikin hiqûqdanî destûrê ne divê komisyonê de bi rastî rolên gelek baş bi taybetî ji bo Rojhilata Ewropa lêstin di çêkirina anayasa û yasayên welatên demokratîkên nû li Rojhilata Ewropa'da rolên gelek baş lêstin û lewra rolê wan anaha êdî dibe universal yani êdî ne tenê li sînorên Ewropa'da û gelek tişta da mesela zorîdan Yekîtiya Ewropa û ew kê mesela
چند تش لپولونیا گوهراندن لهند ولاتان دا گوهراندن ایدی جبلات عربان جی جبلات دن جی دوی کمیسیون دا انسان هنن حتی جی فلسطینی بسپور هنن yani پر baş kır او بحثا بیا کر براسه اویا جبو پیشکستنا دموکراسیه حوالدانه که داویه چند نوتو یکا بردا حوالدانه که پر باشه هیویدارم باشور جی حول بدن کو دوی کمیسیون دا جی بگرن جبو حتی جبو هن پسپورن لکردستان ترکیه لباکور دمكو هر دائم او برسا دستورة تركيا تي مناقشه كرن جاليه كرداجي تي مناقشه كرن يعني جي باشتر تشتكيتن كو كوميسيون كي اوسا البت نكرن دستور نتويان او بكن دولتان تشيكن لدكارن شورمنديه كي باش كو ايدي دنيا بايديال كانت يا بنرخن universal ya براتیه و کبیه او که کو زیدتر بالا خبده او که او بلا ببا نرخن مای اساسی جی دی کلتورا مای کون دا جی هیا yani جبره کانت جبره انسان حقلاری او که یا راستی گوا کو او بزردشت آشا پرینسیپین آشا از تمی و مثلا آشای بگریدایی به آشیتی یا کردی evdikim aşağı yani vaka kosmos kırına düzendanına harmonik kırına aşit kırına universale cihaneye de kultura kevin ya medeniyetin evkada ciheye evda levra bilen nırxin usa universale kanç baş bibin sütünün neteve perveriye kurdi لبر از belki fırsatı bir gridayeli az avkahabejim yani hem beskrene da du set tiştanen yek mesela işte azadi bu herkesi yek mesela henek ideolojiya konservatizmi henek beji em çıqas xwa bin nirxin xwa kevnara xwa grebeden u guartini evnekin avqas em dikarin هم بس بکن جوات باشتر بکن هنک شی دبیجن وک توتالیتاریست نیهیلیستن دبیجن او تشتن کو حیانها او نرخن کو حیانها بماذا هبنا مادام جوات ماذا اتوميزاسيون تشكرنا ناكوكي تشكريا نهشتي كو ام ببن ملتك نهشتي كو ام ببن كوملجهك نخواه او نرخ ادی استنگن پیش برای مده دوی امجی سفری دست بکن مثلا مصطفی کمال آتاتürk قاشو ببی آوایی ابکر دست بکر نها تفکر PKK اپوچیتی به منطقه yani nihilizm dibêjin dikare bibe esasa destpêkê ya hevgirtina me ke nû yani ev ke me yani em tiştên berê berdin ev ke berê berdin nizam çet li ber ez dixwazim bêjim ku nihilizm dema ku di navbera devamiya kontinûteta kulturê da qotbûnekê çêdike problemên gelek mezin ya xwenasiyê pênasekirina însanan çêdike krizin psikolojik çedike u çi nihilist ideolojiya nihilist ya totalitarist haya berdevamî nikarî bûye ew nirxên destkirt yeku çêkiriye berdevamî nikare cîvatek li ser viya ava bibe berdevam be ji ber ku ew nirxên ideolojîkin deskirtin milletek nikare tenê bi nirxên ideolojik li ser piya bimîne millet zêdetir bi kontinûma kulturî yani kultur esase kultur bingehe kultur sütuna herê mezin ya evkeye ya milletekê ye gava ku tu nirxên ideolojik ew bikî tu zimanê kulturê hafızaya dîrokê wana berteraf dike lewra pêşeroja milletê dixê xeterekî mezin û me tecrübe viya
بالسوسياليزم ما ديت ما بكماليزم جديد كماليزم بالنيهيليزم نتباكو ساتشكريكو تجاري تمام نابه نتباكو انفاليدا نتباكو سقط شبويا جبركو بالنيهيليزم شبويا لورا تجاري تمام نابه او نتوابو او بروسيس نتوابو لورا از لورد خازم یک تشتكي دنجيا وكي نتوى پروريا كردي نتوى پروريا كي دنيايية لايقي او تشتكي برگرينگه دناو كردا دا چه دينك تنهكو ما حمويا بينا بحف چه كولتورك تتنهكو ما بينا هم تاني دنيايي بون نرقى دنيايي بون سيكولاريزم او شخد خوینا کرده ده هیا اویا کلتورا کرده ده اویا هیا دوی ببا او که یعنی من پرسکه دیت یعنی مثلا اسلام نرخن او که یعنی چه نرخن اسلام حتی اسلام کردی اسلام کی گالریه شروع ترادیسیون شروع کردن دوگمایان هیا ده ترادیسیون علمایی یا کرده ده تبیبیا کو شروع کاره کار شروع بکه دم نودا مثلا ایوا که بدو زمانی سعید کردی کو قرآن به رنگ که نو جبو دم مدرنی که شروع کریه لتویبیا چه ترادیسیون دینی نکاره بگه بنگه که توتال یا نتوه پروریا کردی لورا جبو کود نتوه پروریا کردی ببه همبزکار چوا کتو به همبزبار چوا کتو ایرو بابتامه دوی ببه دنیاوی لورا از گرینگی که پر مزن ددم تبیکو آنها او نفش بگلک شبین دن ایدولوژیک برنگه که دن سیاسی تی او کرن کردیاوی تی خرا کرن تی او کرن او نفشا کو جسالین هفتهی دناو کردادا رودایه دست بکریه او 5 ساله کم زده حیا ایرو بردوام دکن او دیروکا کردادا زمره یک سوسیال کاتگوریک تیپولوژی کلتوری نویه دوی او زمره او کاتگوری او تیپولوژی کرچیان دوی او اعتبار وان به ایاده کرن گلک جبر مسئلین ایدئولوژیک جبر مسئلین نظام چه که امر دیروکا خا بنیرن چی جان دمه کرد دیروکا خا دا او قص گوهرتن المزن چه کرد ایرود ناو مدا جگر جی هيا شرف خان بتسي جي هيا احمد خاني جي هيا سعيد نورسي جي هيا شيخ سعيد جي هيا سيد رضا جي هيا سعيد رضا وشيخ سعيد اگر ما بهشتنا او نكارن براتي هبدو بكن جباركو او لسر ايديتك جماعتي او ذكرن ن دنياوي انا ها دنياويه او نفش دنياويه او نفش صالين حفتي بري هرتشته تيبولوژيا ويا سوسيولوجيك دا نرخن او تشتكو ام دبجن كو يونيفرسال ديمقراسي براتي وكبي عدالات آزادي پروربون جان فيدا جبو برجوندين نتوا و البت هشازات يعني كو جبو برجونديا تاكا كسيجي يعني آزادية تاكا كسيجي او تجارة يكما ديروكا كردان دا تیپولوژی که کلتوری سوسیولوژیک به وی آوا کریه دوی ام قیمتا ویا بزنن جبر کو سبیروژا نتویا کرد نوین کرد زاروکن کرد چه جوه کاتگوری جبه تیپولوژی ور بگرن چه برمایی ترادیسیوناوی چه آوایی بردوام بکن قدر آوان گریدایی ببیه جبر کو سنتزه که او کاتگوری او تیپولوژی دوی ام ویا براستی او بكن نكو ام تيدان ام جبت نفشتين اللوما يا راستي ام بشك ما حسن ام انا مازوخيست رودن سري سبي حتى ايواري لدجي في نفشه دبيبن او دكن تشتنا خوش دبيجن ل كام مقياسه بكن كيجان نفش كيجان دما جمعيه ازاديه دما هويغونه دما نها بسدان جلادت هنن دوی نفشه ده یعنی مروف دوی
قدر قیمتا و نفشه بزانه بکو پچک او نش پچک سربرزیاوی پچک خناسیاوی پچک بخوا گروربوناوی بلند ببه دا کو دکاری به هیت تشتین کو دکاره جبوی ملتی را بده دکاری به بده. بله سپاس مامۆستا یاشار جار نێتکاری نێرنی خو بێژی ئەو ماتن بابەتا خویا داوین ئەو پرسا نیهیلیزمێنە ئەوێ واکرد میزانن یعنی ڕەوشە زمانی کوردی گەلک نەبەست باکووری کوردستانێ ڕەوشە زمانی کوردی گەلک خرابێت خەتەرێدایە و ئاکتیڤیتێکی دەست پێ کردێ حرەکەتێک دەست پێ کردێ داکە bi zimanê xwe re xwedî dikevin pirsa min ji Kekbayramê gelo karî binirxîn yani gelo zimanê Kurdî ew qa lewaz bû yani di sed sala hejdada rewşa zimanê Kurdî çi bû ku zimanê Kurdî îro li hember Tirkî gelek lewaz e gelo sed sala hejdada rewş çawa bû yani îro çima em hatine noqtekî ku em ji zimanê xwe dûr dikevin em ji zimanê xwe hez nakin em ji kurdiyetê xwe hez nakin ew mebes nihîlîzm jî ev bû keremke divê çeşevê de nêrnê xwe îfade bike û belê keremke yani kekê Salim em bixwe em dikarin yani bi bîra xwe bînin rastî heta salê yani nêzîkê şêstî yani tê bîra me xweşik tê bîra me em êwan demanin yani li hêla Kurdistanê aliyê me Kurdî bi dimilî û yani Kurdkî û Kurmancî her du jî yani zimanê jiyanê bûn zimanê rojê bûn zimanê ser reza bûn zimanê ser erda bûn yani zimanê nava malê bûn ama îro eger em mêze bikin bajarvanî ew koça zor di salê piştê salê heşteyî vir da bajarvaniyê prosesa bajarvaniyê piçek zorê daye me yani berê Diyarbekirê nav bajêr da berê jî nav bajêr da Tirkî dihat axaftin Tirkiyeka taybet ya Diyarbekirê bû devoka Diyarbekirê bûn dihatin xeberdan yani nava Sûkê da yani em bibêjin Gazî Caddesî û derê Sarayê li wan de re Tirkî dihatine xeberdan li ciyê din cardin Kurdî bû ama îro ne wisa ye em divê vê rastiya xwe bibînin yani di sohbeta me berê de jî derbas bû bi rastî salên heta demê ku medresên Kurdî hebû û ew medresên Kurdî hewcedariya ihtiyaciya perwerdeyê bi cî daniya wê di wextê yani zimanê perwerdekirinê jî di ber Erebî da cîna di ber Farsî da jî lê bêhtir ber Erebî da Kurdî bû ama piştî ku ew medrese hatine girtin tu zanî yani ew pêvejoya asîmilasyonê bi mektebên yatlî bölge okulû ku dibêjin bi wan Leylî û bi cûreyên din gelekî ew bû yani dijwar bû zimanê me yani ji bazarê û ji jiyanê di jiyanê de qels bû divê em vê tespîtê bibînin ev e aliyekî realîte ye lê tiştekî dijî heye yani divê van salê dawî meriv dikare ji Mehmet Uzun û wan dest pê bike heta beriya wî jî piçekî yani salên hefteyî de jî Kekbayram pirs ev bû gelo meriv dikare bêje ku sed sala hejdada zimanê Kurdî ji zimanê Tirkî zexmtir bû li ser piya bû lê îro rewş bûye bereva cîvî yani ew tiştê ku do me zexm dikir û îro me bin dest kiriye çi ye gelo keko desthilat e
دەستلاته یعنی حتا بەری ئەوێ وەختا دەمێ ئۆسمانیەتە حتا دەمێ ئۆسمانیەتە بەرێک و ئەف دەولەتە کەمالیست یا تورکیە بێتە دامەزراندن و دەست بە ئاسیمیلاسیۆنە کە حشک بکە بەریاوی کوردی لە ئۆسمانیا ئیمپەراتۆریا ئۆسمانی کوردی زمانێکی خورد بوون زمانێکی معتەبەر بوون ناوا کوردادا یعنی و کوردژی وسا بوو ئەما دەمێ دەولەتە تورکیەدا پرۆسەسە ئاسیمیلاسیۆنێ زۆرا دەولەتێ هەم زۆرا کۆچبەری civakî kulturî û hem jî asîmîlasyona ziman birastî gelekî me êşandiye ev ferq û cudahî li ortê ye lê me jî viya qebûl nekiriye me ber xwe de daye rastî rola edebiyata klasîk û perwerdeya bi zimanê Kurdî di medreseya da gelo faktorekî esasî nîbû ku zimanê Kurdî zexm bû em di warê întelektûelî de jî dikaranîn û civat de jî her zimanê esasî û jîndar bû mirov kare vîha jî binirxîne Ehmedê Xanî wexta ku yani bi çar zimana ku Muhammed dibêjin jêra wê şîrê wî ra yani Erebî Farsî Tirkî û Kurdî wê dîwana xwe de wê şîîrî dinivîsîne yani ewî îlan dike dibêje Kurdî yani Erebî zimanê dînê İslamê Farsî wê demê zimanê edebiyata Orient û Tirkî yani Osmanî zimanê İmparatoriyê İstanbulê çi ye Kurdî ew e dibêje yani ev tabî hêzekê mezin e û yani ev wê demeke ku wê demê bi rastî ziman di medresan de bi zimanê Kurdî gelek dîsîplînên gorê şertê xwe dîsîplînên din ji astronomiyê bigire nizam heta yani edebiyatê û nizam matematîkê û nizam çi hemî bi Kurdî ew kirine yani zimanê pergala perwerdeyiyê bûye zimanê ku wexta zimanê perwerdê veke ku perwerdê ve bihêze ziman di pergala perwerdê de bihêz dibe pêş dibe yani bêguman em hemî dizanin ku ziman guherbar e ziman diguhere li gorê civakê govê jiyanê û ciyê ku diguhere û li ser kar tê kirin jî perwerde ye dezgehê perwerdê ne û wê demê perwerde hebûn lê medrese yani boyekê dijmin haya medresa kirin medresê girtin û Kurdî qedexekê giran dane ser Kurdî bele wextê me dirêj bû mamoste Yaşar aynî pirs û wekî pirsekî dinê jî xusûsiyet zêşte bikim ew sosyolojiya Kurdistanê berî ku em bêjin derbasbûna kapîtalîzmê de sosyolojekî xwezayî û ser mecra xwe bi rêva diçû gelo divê malxerabiya îro da ku zimanê me qels ket nasnama me qels ket civaka me ser û bin bû dikarî vî jî hem ew tiştekek bayram gotin û hem jî ev gohravdina sosyolojiyê bi destê kolonyalîzmê dikarî divê çerçevê de jî meselê binirxînî û em ji nêrînê te îstîfade bikin Ez her du pirsan bi hev ve girê bidim xwe mantiqekê girêdayî bi hewdûr heye di medeniyeta ku em tê de dijîn tradisyonal çar ziman
به چار فونکسیون خواهی سوسیولوژیک هبونا خبر دوام کرنه و یا راستی زیده جی به هودو نیشاندنه جه هودو فایده گرتنه لی هودو نیشاندنه زمان هر دایم به زمانی دن هیرارشیک او چه دیگه علاقت چه دیگه زمانی که اوکا خدایی دینه یعنی ایزاحات خدایی دینه پارادیگما یا دوگمای خدایی دینه زمان عربی بویا لورا یعنی سردستیه که هیرارشیک بلند شخارا آوا کریه لی چجاری رولا اسیمیلاسیونه که گران لسر ایدنا او نکرنه بله چتیه و گوتن وک او نوان تیگه مثلا ایرو امتکارم بجن زمان فارسی کو زمان ادبیاتیه به ادبیاتی فونکسیونا خبر دوام کری هری زیده سدو هفته گوتنین وی کو عربینن لی هاتیه فارسی کرن لی دیساجی او زمان هبونا خبر دوام کریه چجاری فارس یا کرد وک جماعت وک او زمانی خبر ندانه به دیجی کردی دا یا دیجی عربی فارسی دا عربی او نکرنه بکار نه انینه او چار زمان هر یک جوان فونکسیون وان هیزی وان هبویه عثمانی ترکی او که دولتی بویه یعنی بروکراسی بویه زمانی که اکلکتیکه یعنی زمانی که وان زمانان پیکاتیه لورا دنوبر وان دا چه پروبلمی تنه مثلا من جبو نمونه هلبست کسر بیتلس هاتیه دستانه که به عثمانی هاتیه نویساندن من تنه لینگویستیک او که وان یعنی گرامر وان گوهران یعنی فیلان کرداران بیکو لکسیکا یعنی بیکو گوتنا بگورنم مروف دبی قی او یا بکردی هاتیه نویساندن یعنی گاواکو گرامر او بکی یعنی دناوبر اوان دا گوتن مشترکن لی او کنکن زمانی کردی هزاویجی او بویا که دنیاوی بویا هر دایم زمانی کردی دنیاوی بویا فولکلورا گل را پر بهز به قوت بویا حتی ادبیات کلاسیک یا اسلامی که هاتیه هوناندن یعنی که آرمانجاوی میسیوناوی او که معنای خدایی بلاو بکه لی هر دایم سوژت خواه چیروک خواه تشتین که دنا کردان ده وک فولکلوریک وک دستان وک او هاتیه مثلا مموزینه مثلا شیخ سنانه مثلا زنبیل فروشه مثلا سیابند سلیبیه به همو تشتین کلاسیک کردی اکو هاتینا نویساندن گریدایی به فولکلورا کردی یعنی زمان کردی پر به هز بلکه جه همو زمانیندن اوی کب من هجمت زیده تر دنیاوی و گلری بویا و بفولکلوری و گریدایی بویا یعنی لهمبر ترکی قال لك زخم بيه خرط بيه پر زخم بویا زخم بونا بی تشتکی دنجی که بایرام ده شخص عزیز خانی دا او که کرد از بجم ده 3 سال 16 دا شکری بیتسی کردستانی هیه به 16 زمانان هلبستان ادبیات خود دنویسینه جداتر یعنی چی دخوازم بجم اوین کش خواه رول که ده عثمانی دا لیستنه ده او که دا لیستنه بهتر روشنبیر عالم علمای کردان یعنی کردان او قدی کن ام بین سر مسئله یعنی میسیون زمانان هیه میسیون سوسیولوژیک اکو هن مانین نرخی ایدئولوژیک سیاسی دینی بخارات دینن هر او قصه زمان ترکی دما نودا خواه وکا کو زمان ناوگینا ایلتشم یعنی راگیهاندنا دنیای مدرنیته یا معاصر مدنیت بار کریه یعنی اگر ام بهلن تنه etnik kudret و هز و زمان ناسی هر دویان کردی به سدان جار یا ترکی دولمنتره بهستره ابتره
از اوکم بلکی جارا کدن جمن گوتیه هید 1856 دا ملا محمود بیازیدی د بیجه دناو کرده دا آخافتنا ترکی در رواج دا نینن کسین کو به ترکی دا آخافن ناو کرده دا پر نادرن یعنی پر نادر ایکو به علاقه بی بروکراسیا دولتی یا نظام چیه کس شخص ترکی نزانه نه در رواج دا یا اری فارسی در رواج دا بویه جبو کردن شخص عربی جبر کو دین زمان دین اسلامی رواج دا بویه به گمان بویه ترکی پشت مکتب رشدیه و مکتب ادی مدرن ایکو دچی مدرسه دا ابدکن چه دکن و نجبر بهزا خای زمانی بهزا کو او تمثیل ایدنتیتت یعنی پناسه تمثیل دنیای نرخ راسیونال یعنی معاصر kako debası fırsat necip bi fırsat goranda sosyoloji bu vakti me qadiya o admin min iqas kin ama zaman ser kampanya zaman devem peyben ev şeki giringe devena bereda yani şu geridayı eve kugava ko ev gohartinan de Kurdan da denav Türkiye'de de Kürdistan'da çede be yani Kürdistan'da dikeve peybendiğin modernite bajarvani bajaran koçberi tiştin xandina be Türkiye ev tiş به کردی نابن به ناسنامه کردی نابه دو باجربانی به ناسنامه کردی امکان تونه آزادی تونه درفت تونه اوسایا لورا ده همو من جین کلونی دا مدرنیته بونا زمان کلتور کلونیان لسر سردست yani ناسنامه سردست و evdike li Hindistan'ı usabiye deverindin usaya kurda da usabiye لورا أنها وظيفة مزن أنها أم بنسر مثلا كمبانيا زمان يعني وظيفة مزن هري مزن أبكو أم ميسيونك نو يا نوجن بدمن نها أنها بروبلم نها أكردا بزمان كردي على سر زمان كردي باربكن أم نبيجن بزمان كردي أم نكارن فلسفة ببيبن ام دبي نبيجن ام باجاربانيه تشتن مع مدنيته تشتن هفدميه ام بزمان كردي نكارن نا زمان كردي تري هر تشتدكه تري فلسفه هر نوجن دكه ام دكارن كانت وگرين بزمان كردي هگل وگرين بزمان كردي حمو تشتن علم نها اوكي مرفت كاره او بكه جبوکو زمان کردی به براستی انتولوژیا کردن یعنی براستی آنها ام از بیم به هبونا کردن یعنی ام دبیجن زمان هبونا مایه لی راستی ده از دکارم بیجم سوسیولوگم دنیرم او چند روزن چاوکو او کمپانیا دست بکریه رخنه هر مزن اوکو یعنی مدى دلسوزیه که ندلسوزیک تدیتن ندلسوزی دورده اوه کو سیاستن ام دبیجن زمان هبونامه لی ام دجیان آخا بخواده براستی ویان نشان نادن کو او بیوی ام نکارن بیوی ام نکارن سپاس که کیاشار اون چند پرسی هنه که بایرام تشکی کتی لی بله لی ام سر کمپانیا بپیبن یانا كاكو او وقت او بقى شن برسي هنا وهم وقت دريج بو يعني انا قريب ساعتها خبرتي انا مثلا نرني قال خوشن بله كامبانيا يعني كامبانيا تنريخ غوشخو سبيجي برنامج دي وايده هي برنامج تايبتي هي بشابل ميديا ده در حق كامبانيا بس وقت ما كده كيف بايرام تشكي كنت لذي بابت الزركي هي يعني تاني دوتشتا يعني اف كامبانيا براستي جلوك هناك بس شي ورنانا كامبانيا قالك مهمة دو يعني چند روجه هر مديا مزدكم رخنه و بالكشاندنه كي برادره كي ما سيدو كو او بخوش زمانزانه دبيجه
ji simülasyonê biravin. Yani tiştê xwe nîşandanê tenê ji wê derê ji kerema xwe biravin, ev îşekî ciddî ye. Yani tenê ez yani bala herkesî dikişîne. Rastî gelek kampanya çêbûn ji sala not û çara vir de. Not û çara vir de li İzmirê pêşî dest pê kirin zam piştira kampanya TSK çêbû vay vê kampanya çêbû yani em di vê kampanyayê beravêtî nekin. Ev kampanya milyonekî imza daye berxwe divê bigîşe vê armanca xwe ev milyon imza top bibe li dinyayê em dikarin viya wekî referanduma Başûrê Kurdistanê ye. Ew siyasî ye, ev ya jî zimanî, kulturî û siyasî ye. Bele, spas keko. Spas ku wan nirnêweyê xweş bi rast ez bawerim temaşevana jî ji nirnêweyê delal û xweşik sûd wergirtin. Niha ew gelo pirs hene. Pirsê ku ji temaşevan hatibin. Pirsek heye divê rast e divê azadî ji bo hemû pêkhatiyên Kurdistanê were mîsoge kirin. Lê ji bo milletê Kurdistanê divê navek tune be. Gero ev nav ne milletê Kurd e? Neteweya Kurd e belê. Belê, yani nasnama netewê Kurdistanê navî Kurd e. Tabii ki. û hem bêdvar e, yani dikare her kesê navxwe de bihevîne. Li vê derê ez yani kek Yaşar tabii mesela Kürt li ser vê têgehê de münaqeşekî hebe. Yani Kürt gotinekî etnokulturî ye an gotinekî neteweyî ye. Neteweyî ye. Ev mesele yani ez naxwazim li vê derê gelek pirs çê bibin. Lê yani bi çawa dibe bila bibe wextê ku Suryaniyekî an keldaniyekî an jî mihelmiyekî xwe di vê derê de nebîne ev gotin ji bo dimilya yani ji bo Kurmanca, Dersimiya û Kurmanca sedased rast e. Lê evê pêkhatiyên me wexta ku vê gotinê ji xwe re giran bibînin divê em wê ji wan re rêzê nîşa bidin. Belê ew neteweyên neteweyên din, dînên din, nasnameyên din Kurdistanî ne ji komelgeha Kurdistanê ne. Lê elbet siba gawa ku desthilata Kurdistanê hebe yani çawa ku li Başûr eger bibe dewlet yani çawa ku em behsa neteweperveriya terîtoryal me got çawa ku me got ku neteweperveriya terîtoryal girêdayî bi neteweya hemvelatiya ye. Her kesê ku hemvelatiye ye dikare tercih ha bike beca ez netewe Kurdim yan jî ez Kurdistanî bes Kurdistanî me. Lê biya min Kurd ji bo kesên ku xwedî nasname Kurdî derdikevin ji bo hemûyan hembêjbar e. Kurdistan jî ji bo her kesê ku li Kurdistanê hatiye dinyayê ji bo wan hemûya dihevîne. Kek bayram li Kurdistanê milletekî tune heye nese? Milletê Piranî milletê Kurd e. Navê wî milletê heye? Milletê Kurd e. Navê wî milletê Kurdistanê Kurdin. Dorda û pêkhatiyê dinê jî xwe Kurdistanê divê îfade bike. Divê formülasyonê da kêmasî çi ye? Keko yani bê teorî nimune anha em bibêjin li Semsûrê Türkmen hene. Xelkê Türkmen. Tûtê de Türkmen hene. Meraşê nizanim li ew wexta ku ev nasname di Kurdistanê da mesela do pêr wextekî me wê kampanyayê ew kir yek ji wan biraderê me li Swêdê ye bû milletvekîlî jî Hemza hevalekî min gelek hêza ye Türkmen e Türk e gotî ez ê vê kampanyayê imza dikim. Çima ez ji ber ku ez wek Türkekî xweş Kurdekî cuda nehesbînim.
اجي وەک کوردێکی تێگە هاویە ناسناماویدا یعنی ڕێزێ لێ دەگرم ئەو کوردستانیەکیە وسەخوا دەحەسبینە لە تووتێ ئەمە ترکێکە یانیژی محەلمیەکی یعنی یاژی دوێ معنێدا ئەز ئەو گوتناک و کێک یاشار vê dawiye got ez bûye me yani ew kesên ku xwe Kurd dihesibînin milletê Kurdin yani du milî bin kurmanc bin çi dibin bila bin baweriya wan çi dibe bila be pêkhatiyên din ê ku di Kurdistanê de dîrokekî ra em bi hev ra dijîn jiyanê û dijîn nasnama xwe de azadin divê em hürmeta wê nasnama wan bigirin. Ama Kurdistanî bûniyê de aynî got. Yani divê ew ka dawî de em gîşta. Belê pirs hene mangelo. Berzan kaygusuz. Gelo di nav Kurda neteweyî yani tevperwerî sedî çend heye. Nasname çiye, aidiyet çiye û yaşa bek li Türkiye liberal demokrasî heye. Kekşa pirsekî peşekî wê şte ji bo te ew mesela aidiyet û ew ê me münaqeşe kir lêka kerim kir. Yani rastî bernameyek hebe ser nasname û aidiyet mirov halê xwe de problemekî bi rastî gelek mezin e sosyolojik giring e lê helal yani Berzan kaygusuz pirsê bî gelekî giringin ku mixabin wext ev nebû lê li Tirkiye liberal demokrasî heye yan tuneye li Tirkiye antidemokrasî heye yani ontolojik demokrasî çi şêweyî tuneye ne liberal ne muhafazakar ne hatta yani nasyonalist demokrasî jî tuneye bi siyasî ji bo ku îdeolojiya firseta imkana demokrasiyê ji bo kolonyalizmê bikar bînin çawa ku İslam bikaranîne çawa ku sosyal demokrasiyê bikaranîne çawa ku hemû îdeolojiyan bikaranîne ji bo Tirka tenê neteweperestiya ke şwen heye antidemokrasiye ye ez bawer nakim heya ku Kurdistan weke netewe alternatif nebe neteve cuda nebe yan jî nebe du neteve Türkiye devleta Türkiye nebe du neteve hatta ku homojeniya neteweyekî heye Türkiyetî heye li Türkiye demokrasî çi cûreyî mümkün nîne ev ya vek sosyolog dikarim destê xwe deynim ser çikican tiştê pîroz dixwazin bêjin yani ev ya ne bi dil yani bi xweşî dibêjim yani bi keserî dibêjim rastiyekî wisa teala demokrasî ontolojik yani wek hebûn mümkün nîne vekê din çi qas Kurd neteviye neteveperveriye ev ya pirsekî pir giring e bi rastî eger demên klasîk de beya em dizanin kategoriyeke zümreyî sosyal zümre ya bi 10,000 bi 20,000 insan ê ku pêşengiya ew dikin îdeolojiyekî ya tevgerekê dikin ew dibin weke temsîla îradeya netewe û neteweya xwe xilas dikin devleta xwe çê dikin yani di demên klasîk de bi rastî netevebûn û neteve xilaskirina netewe ji aniha bi 100 qetî hêsantir bû berê niha zehmettir e çima niha krîterên demokrasiyê krîterên ku divê tiştekê ji bo ku meşruiyeta xwe nîşan bide divê bibe problema komelgehî yani komelge bi her awayî nîşan bide ku vî tiştê dixwaze li Tirkiye jî krîter ne sosyolojik e yani siba 5 milyon ez ji bo kampanya ziman min dixwaz bibêjim siba 5 milyon imza jî em ji bo Kurdî kom bikin ew devletê rabe bêje ev Kürtçînin dixwazin ji bo welatê
پرچه بکن بلوچتی بکن لورا ایدئولوژیک به زوری به نظام چه وان امضای او کرنه اویا نه نشانه پیوانه اوکیه سوسیولوژیکه چیه سوسیولوژیک پیوان جبوان اگر پشکری وان سیاسی آلیکاری بکن تیده بن او دکاره به چاقیه ببه نها yani jibo men ne giringe beguman giringe yani ku 10 milyona insan iro doza kurdiyetiye bike tişekedine o nefşa haft salin hafteyi o tane doza kurdiyetiye bikin tişekedinin le her daim guhartinin mezin didiroka gelande zümreyin sosyal ya kategoriyek dikin di İslam'da olsaya da hamud dinan da ulusan da olsaya İslam'ı peş xistin ev cihadist bun cihadisti beri şerbani evka bun de İslam'a kurda da ev kun sofi bun kategoriya sofiya bun dervişa bun de kategoriya kurda da ji ek kurd perverin eku en bahsa vikrin meko dve regeha bi nirxen bi paradigmayın bi dve va esasanda be ev kategori icar nüfusu da 5%, 10%, sıva 5% nizanım le sosyal zümre despeka tiştaya ku tişteki bibin sosyolojik yani vaka bibin evkeki bu yereki civaki bengeha vi civaki berferehtir bikin beguman İro Erdoğan dibêje Kurdê jî heye hûn dixwazin devlet yan hûn dixwazin netewe ew kê lê Kurdê min hene û tiştan naxwazin bêguman ev ya îşê me zehmettir dike û ew mesele demokrasî te pirsê zera kir spas Kek Bayram gelo me ev kaya rêjeya netewperweriyê bipîve ew cana hinek anket têne kirin ew demekî berê hinek anket derketin piyasayê hayete ji wan heye rêjeya netewperweriyê li Kurdistanê çi ye li Kurdistana Bakur راوست جان هنیک مثلا ام ببیجن تمایل خورتا اخافتنا کردی اوان تشتانا سروان تشتا هنیک لیکولین چیکن لیکولین سوسیولوژیک لی باوریا من yani امریکارن هیش او قصا yani yani ev zaten mesele ki sosyolojik ve siyasiye yani zaniyariye. Yakut bejim çıl salı daviji tahribata kudvari mejiye da hişmenditiya kurdayetiya hat kirin evji yani faktöreki enteneni karın karakteri devleti izah kir. Yani mejiye kurda atomize bu çıl salı kurdayeti dürketin. Evji lomaji yani vatak ilo reji bipivi yani hine kriter gohorine vatak beji rejane netewperweriye çiye çinine ligor hinek tercihe siyasi bana gohrine kare kurtperwer le tercih xuya siyasi vakit neke ya kek salim biyamin yani hevidarım vekre ve biri van münaqaşa vek peşniyariye ki dibêjim divê esas hinek hevalê din jî dikarin vê tiştî bikin program ekîda yani ev müdahaleyên ku biriya devletê û biriya hinek rêxistinên Kurda li ser netewperweriya bîr û hizra netewperweriya Kurdî têne kirin ji bo ku Kurda ji netewperweriyê ji bîr û hizra netewperweriyê dûr xin nihilîzm, anarşîzm û maksimalizm yani evana pir mühîmin û talûkekê pir mezin e li ser me Bakurê Kurdistanê taybetî yani ev ya jî divê meriv wilo xweşik bi argumentên civakî nimûne xwezî yani evê ku mihatabê van pirsa bin ya jî vê mijarê ne ew xwe jî werin meriv bi hev re münaqeşe bike çawa meriv dikare xwe ji vê talûkê dûr bixe em aniha binê talûka evê dane yani ev paradigma ku Abdullah Öcalan ji sala 2000 vir da xistiye nava
Kurda di Bakurê Kurdistanê de û ciyê din jî belav dibe. Yani ev paradigma Kurda ji netewperweriyê dûr dixe. بله سپاس Dûr dixe divê marif ser vîya xweşik xeber bide û münaqeşe bike. هوانو آدمین زور دمن او چند پرسید نیجنه ام کرد برسی بدن چطوره کلم که سردار روشن شیروه و پرس فکرم لطفه جیه ملتن بندر امر پرسن بله كيت قاعد جوا كاك بايرام Emeci gotsadan nerine meci takriben باور دکم برسوا و پرسمتا که سالم تا برسوا بیندا باشه كاك سردار جي حواله كي كو دوي پرسي گلك خودشينه او جي وقت عندما كي تيما خوابونه وانوجا باري نقاشه لو ماجي درسه اللي امي بيشتا ان شاء الله ويجي بينن وجنيرني سوادك كن ام سباس كنجبو به شوربك نرخاندنا كسردار سيدا آتشن تسيرا ديجيتال مودرنيزم نمونه çarpel تيجي هاوية اوجي مثلا نتوبري چيه و ama bersiveki gelek kurt çarpel imkanı keku emvan fikrana digişinin milletiş tesireki başa. Yani tesireki pozitif. Tabii. Ben. Namuslar yaşar. Deste dijmin da çeke. Kek seyda peşi dve madem tegeha viye dve viya jmera izah bike qasavi çiye ji tegeha dijital modernizm em tavi em tahmin dekin çi dveje. Dejim evet şey bayram pas got ev. Beguman anha dema ku em bin destin azadiya metneye imkanı metneye derfeti metneye teknoloji u vargeha internet vargeha virtual vargeha dijital jibo ma jibo nasnamaya ma jibo evkama embejin تلسمکی مزنه سیهیرکی مزنه ویا رولین مدیا کولونیال یا ناوندی براستی تسیری خو باندوری خو گلک کم دبن د سایه کدا انسان هر زیدتر د چه بری خو ددن بری خو ددن دیجیتال انفورماسیونه جبر کو دور هر جوره انفورماسیون هنه یعنی نه مجبوره چارپل مدیا تنی گودار بکه دکاره آگاهداری جی ادنا جی بگره و دکاره مقایسه آخه بکه و داوی دا بگیه انجام که یا زیدتر رئالیست و اوبجکتیف بگومان جبو کردان امکانه که پر مزنه بله سپاس پرسا داوی ایوره سر ایدن سال 1923 و 2021 زمانی کردی هات قدغه کرد جوی مرد نکاره یکیتیا اروپا یانجی کرومن لی علاقدار دعوت ازمت بکه وک جنوسید yani جوک جنوستا زمان جنوستا kültürü namusla yaşadı beçi yani براستی من گلک تخاص ام مسئله کنسپت کمپانیا زمان ام بپیون yani mesele ki per duru derece ne mesele teni siyasete eğer em teni bi siyaseti biçin ser ez zanim bersiva devleti çiye u hedefin kampanyacı nikare ser bikeve yani gumana min baberiya min eve aliye sosyolojik ya sosyal ilmin sosyal hene ve meseleyi aliye hukukiye aliye peyvendiye navneteviyi heye yani hukuka navneteviyi heye مروف گلک استراتژی و گلک کنسپتن جدا دوی بکار بینه کو او کمپانیا دکاری به بگه هدفکی
هدف نتنی علم داویدا ام پرورده و زمانی خو فرمی بکن لیا راستی مسئله اوه کو ام مسئله خواستن زمان جبو 4 5 10 میلیون کردن لباکور بکن داخازا جواکی یعنی گاوا کو ببه داخازا جواکی ویگاوه براستی دیکاره رولا خبلیزه لی چاوا دیکاره ببه داخازا جواکی دوی کرد جی آلی خواه نتنه لبنده دولتی بن یعنی دوی پرورده بخواه دست بکن لمالا خواه دا مکتب خاص تاکی کسی دا و دولت دا بلدیه هم دا شهرداری هم دا زمان کردی دفاکتو بکن رسمی یعنی گلک آلیم به مسئله هیا لجوکو اوس کمپانیا سر بکوه باور نکم تنه به موتیوین و نیت سیاسی تنه دکاره بگیه آرمان جخواه بگومان جنوسید ام دکارن دعوا بکن لگاوکو ام دکاریبن دفاکتو به میلیونان انسان دعوا آخواه بکن که یعنی وای ملت ما اسیمیله بویه کلتور ما تک چویه زمان ما دبن خطر دایه جبر کو پولیتیکا دولت و تنکرنا ملت کرده اوجی بگومان ده حقوقنا منتوی ده جنوسیدا سپی تی ناس کرن بگومان مروفت کاره بکلی حیا نبی هز نبی دفاکتو هزه که کود ملتا تا دخوازه yani hukukana منتوی جی ناکبه آلارمی جبو وی işi. Kakbayram çıkıp bece Pırsa davi akak Eyüp'e gelo dve cihana iteda pırsış para bine. Gelo dve cihana iteda perverde Kurdi u fermi buna zamanı daiki Kurdi tane tertke. Yani ev pırsa giderece bu dve noktada mesela ite u perverde zaman. Ki yani من اوه دا گوت yani هین بونا زمان د پرگالا پروردهیه دا دکاره فونکسیونا خویا گهارینا جنراسیونا پیک بینه و افراندنا علم و زانینه پیک بینه زمانی که کو yani د پرگالا پروردهیه دا نه وک علاوه کی پرورده او نه کارانین که کو زحمته مرت کارت تنه د اینترنت دا وکی کو انوان سال داوی گله کی تشتین خوشی درکتنه و زمانی فیر ببه genç دکارن فیر ببن اما yani zaman kadar zamanı ki zamanı eğer em dixwazim Kurdî bibe zamanê wêjeyê û ilmê divê xwe bigîne perwerdê wekê li Başûrê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê da îro 18 üniversitê me hene 18 üniversiteyê me hene çend jî di yani di normên internasyonal dane ew Amerikayê wan. Bele spas bu mamoste Yaşar, spas bu mamoste Bayram, bu Rahimler bir davete, spas bu em temaşa kirin. Spas baş, var baş. Serçe.